a season ebetwem no domidwam na na ate say Professor Abochi wotena for God and country so no wo mo ebonkomo yi na yenkowie yekowie kaseboy ewo Gabon yenim se 2023 ena kubi ekoso ewo Gabon sabre no na mampanya na otie adwaso efa na Libongo sabre wawu wone na busuafo wo madi oman so sa Gabon more than 50 years on the busuafo wo madi oman so more than 50 years from 1967 eba wo madi so sa na no na ku ni sorry na Gabon military leader na efa ni General Bryce Oligu Ngwama otu ana mo na obeyi ne toase akonya na otu na mo ogu ye say 50 years impo 60 years dynasty nipa baakofo ama ye betu na kire ye tu no oje no ba bi anyinto owuo no owu ye ama na busuanfo no bebre kura adwane na wo mokwato aba no Gabon military leader fa ne General Bryce Oligu Ngwama no say wodi nkunim dia wodi na no odin 90% na wonya ya provisional results no say enete no na chese wo chinchim dodo na sanse wo no man ka betimi agina bia no wa ma wo mo ho kwan ekoye ne na de aba ne se manto ama no enye yie na wo mo koto ema no na mum ho no nso bia me koso akamfo man sa no pen no ye na ka ejesi no nsi abere mo kase ebo wo no besi dan ene na ye ne nche na ye fa ne ma papa ne firi ayon ross cement nche nse de bodan so na doa na wono nso na osika so akura wutimi si dan na wonso odem ma wasom adwo Ghana ha de wajiba bia fa wayese mframa enti ba bia wo no eno ane se wo hwe na kira kwan eyenkran kumase anahenfa hwe no na wonom emuawo anope wono na boy emberetia ensem ne yede somwo na mom yetwi yese Elester Ghana we no yas toothpaste wo mo na ayo ene ne brush 21st clinic sciatica expert wo mada romanti anope I can come for no. Triple A mine. Many woman. Akusia ago aboaje yadamwase. Original architect, commandant, researcher, expert mua. Ghana had will be in 21st clinic here. Where Alpha and Omega basiatica. Will be sciatica. Sciatica. Just sciatica. And I'm saying, say yes, sciatica. Say yes, sciatica. Ye anima 21st clinic. E do the bra. Bonidi bia wope. Say yes, sciatica. Say yes, sciatica. Say yes, sciatica. The animal is a nerves in a wall to us. No, Eba for we see more soon answer. No, say more coward dear. A yes, sciatica. A yes, sciatica. Now, more commandant, researchers, expert, originators, architects. Our muye who do my pano. 21st clinic, nitty pain. 80 Bomadia Nebra. Na Mumfamra, will be our waka, will be our transia. Was mean to be sorry. Will be so sorry no one watch here. It will be a sciatica dear. As I said, woman, who you have papa and your peda. So who she has said dear, so what is here? What's mean your original? And your pet. And you know, and so sciatica expert says, no, that more no munimu. Not munim say, ya watermelon street here free ho. One Tantra Hill run about, no. The woofra, would your hair, who free domine bar. A yasha wonsa nifaso. Ubos a woofro yana na boho 21st clinic, Bora ho. Na ekwanian som yan krabatan so de ye dia pete Ghana ye wo branches be ye dunum a ye som en kran Tantra Hill run about ye ne Kumase ahwa ye wo hosunya ne Techima Nkoranza takora de tema kasoa ye line no eye simple wo be atimi frebi wo de phone ma akora na kro obere eye 0540311311 0540311311 na wafre na sciatica expert Siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic a sciatica expert 0540311311 0540311311 na would
Eje kumi mo adwuma. E ba na asem. Na de na wo nko ade akua wo ye de bia na wo hehia poto ho. De bia wo no ba ya kose na wo ha wo ne. Eye bibi, se masase no musade na aso. Ado de bia na me mfudie na aye basa ya. De bia metwem e wo fom ho na wo fo eniema e koso na wo fudie enyi promprom na wo secret say. Wa show. Oho wo ni wa kese ensu ehu hwe. And that so liquid fertilizer na me de mfudie nyina o. And that so liquid fertilizer eye dra. Me ne wo enterprise akofade Ebuakuafo ankasa. What the peton no by ebua mani nyini from na eye soche eno kwa ni edura ebua ma no Bible kese e ma ne yese oba wa wodi adaduanan eye soche na oye akono ankasa. Ne wo hia ani se obenya spraying machine na wabu edi da so liquid fertilizer 120 ml edi agum na afa wodi nsu agum a amafidi no aye eno ano no na odi apete no by no so ebra afiase efifiri na watwemie no atri na wasanso abo adura ni eye organic into a how bia eni atri atema ena atema de wo mu wa Machi anya European behu won e was massive junction one Angola ene di enhwani e won Nkoranza so benya bia to Apia agrochemicals e won Lordina road no travel line na se wo City of God agrochemicals any asieye wo new market ne edi ani mo hwe anase Francis Teria agrochemicals asue ni bia obenya bia to wo do ni hire busunya so dependable agrochemicals obetimi afra 0558 006090 and 0504 152556 and that's all liquid fertilizer. Just this word, no long thing, no that need your help. No one there.
we are na womu a yenko nkotiemra yekwa yekɔ na ba yebekɔ Accra 106.5 na yakofa the bonkata mu nsɛm na aba no na poso no abre mu na Bojibo Ventures adaroma nti kosi teku ai krado e online so kosi ma cha no pay Mejo so Adwumawura apomo ye de yekodi wi me adum no mo mpa ye me papa alaji ti ase de me ho ye pa yeah enra me hia no man we apakakra na wo se nka ncho se ne ho ye de bia wo te wo nkra no okay kozi na ye kozi na hwede ye hwe ni mu medas ma menchia atifo na alaji samu anope oni abusiani na ntia obibia ana Nkoranza na to ntia obibia NSC ko a yenya ensu anope apart from kustiye kakra no a yebenya no awiane be pie ntem Judas be ba bet na dwom na obona wia temperature no be 36 degrees Celsius na just na the Judas na ankasa na obet na dwom wia enwumre no na kese wi makana ni mesi kakra na emum wona wo Ghana TV fam te se wo ampote mo na ebenya ntem emum ye ne on Nkoranza na ye nyansu Bibia sesan de makan ho a ye be san bo atiefo front e de amawo Ventures ewo krum ha wo ye agent kese pa ntine se wutie mi na wo accounts ewo sa banks ya me bubu din ya okọ a se the bank di ni dwuma no pepepe no obey ni sa de amawo wa ye no so many years ni ekọ nanim ye pa nti wo so afi na opese obie onya accounts ho ana wo ye member okọ obebie ebi de amawo na so abeka ho na no echen ZP yestress ene ne ekeka ho nyina nso wo ye agent okroma mpacho woni NDC office no di anim hwe ewo Joma Bros akase no ho pe old market obefre no 0248 089463 0248 089463 uneno edin komo eno echi no online application College of Education culture tertiary institution bia na person to school fees so a okwa obene sa ma mobile money no Airtel, Tigo, MTN, Voda ni nyina no okwa obetima yebi auto creditor ne dodo mu obeseni dia ma na also dia kodi udwuma ono na da roma na no pa bia yakofa kwasitigu weda no yede ebrewo nti sabre de yanko na da ubonkrata mu nsema beduru na poso no yanko fa ni nyina ebra 6065 and na Facebook on so you can kind more messages no Facebook Sompa 106.5 FM Accra Facebook Sompa 106.5 FM Accra na ehonso Ghana today in some edi him and some koba and some manfo edi hu nkomo no na onso de odi aba na ebrepa no wadwenche ni nyina na ye beken kan na onso waka bia ma na ye enye online for no kwa na kan ye enye website for no kwa na kan ye enye newspapers no kwa na kan ye onso ye Ghana ni etu onso te wadwene a ye 720 hokono na aba na bibia akoye enti se me chance ya story ba ko a edi media de ncheche pa ye mampanyina bedi akire Professor Jena na opoko ajeman se wo ko online ko foguso ebusebisa speculation no edo speculation edo no kra enya nwanwan na MPP for their babom tin say wo social media activists bi yakwa akwache no in relation to that story sa asem no omanfo ebase ya mampanyina bedi akire wo wei wo mu se honorable Samuel Okudja Black or foreign affairs minister but the baba tu enim se menene ho ye wo kwa monone eko jayaresa na yaresa no okji no ne ho ye eti Ghana fo nyina enko makoma ento wo yem eti mi gidi se official statement na badia se no na pada ye nyina ye tutu official eti sa speculation na ba we kan no ye ntum so ho na mami so kra so sha abato wo bre pa 2024 elections no na wo tepente nkwa no ko ba ewie ya nso mo beso e no no so wanyini you over 70 there oh yes obi you over 70 there wanyini eti not one obi an ho de sa pam dada oh wanyini obi you over 70 there you don't
expect her to have the strength. The OT may be a craft. Her Excellency, Professor Jenano Pokwa Jamison story no for follow pa e social media portals ahodo ebi say what you say ebi sisi wona ebi sisi any say it is a speculation and make a rules nanso no official statement I free aban ho aban dia ba kire na nanso wo dia maye no die so ho yankasa okay to black or foreign affairs minister don't dia betudwa don't dia ba betudwa no na sesa ye fa enye speculation enye yes and this I won't say da bia no na na ye mompa ye man ne wish ne danta ne nimbe ne to kwan da sanity eti yen wish ne well edi enti na sesa oba wish for free at the end of the edi enti na sesa wo pesa wo wish so obi wo a wo mfa so be na benya free so obi free mo so be and a wo benya free so you have to wish someone it was a vice president oba wo di kan a wa ya abakosam ebi nsi da se Ghana oba be ma be di eche ebi nsi and a Ghana so at range to yeda no correct Edra Professor Musi free mu nyame na ye ya dom a wo man na mu no correct amaku bi ansi nyame na ye ya dom eti ne kwanse ye wishing is esese ye wishing divine health that was a no nyame mfa na yares to me no and manifesting healing power and in healing grace I want to brabum and esese ye wish for ma me no ese ko ye o ma me anko ni beji sa ko ye o nana anko ni beji ko ye o ma me anko ni beji ko ye o nua banko ni beji wo fu obusuam anko ni beji wa ye abakosebre including in governance Ghana eti misusu se eno ni asemu a circulation ba ko a eno so wo mpa ede na wonso ho online portals and social media ahodo ano pay de etwa go bi eye wudi ado e koso se ebinum benya nka obi ewui e kama ye se this time na wudi no kokoso pa na no bra mamni ne dom no e ko tachiman wonkopa feed Ghana ho ntoma wieye e kire se enuane ewo ye mpotemu ntekuafo omo ho na omonyo na ban so be so wo mu esan se ka de da na koma so pa nya enuane ne de bekata ye ho atworo no se ye me no ano so mayen na wo kasa wieye a woni entourage ni nya free hɔ a ade anche na wudie ko so ya Jennifer wodane demu a se ya kromfo se ya wudifo ene kokofa ne mpemam dia ba kobo ni tirim na onyo no nko no mo dia ba na kan no wo mo de sa kan emamu bi na wo mo nso wo fi ho bi ebo bi tirim bo bi abodwe kuma na wo mo ne dia kura ya dia ba abo na no se de be ya na wontimi nkasa na inchiran kanya me se wo mo dia firim Jennifer no ne ba kuma ewo dem no wono en firimu a enso ho asensesei empene woni abrese wo mo nya hwehwemu bia beko na mom posi sadom e wotachiman e de atodwa se wo mo dwuma de wo mo mpene se wobete se mabunu abodo mpema de se ye ntiase ye yenko no wo mo ye demonstration aso mo de mre show wo mo madwobre mra na ba bibia eso wo mo wura na saafo na edi bonofo sem ye betwe wo maba no ono betwe wo eno nso ye de enena nenam na eno achi awudie kro na ene se ye wura posi sadom ekọ streamment fi hotel boko mabunu bo se wo mo fatuo nto na wo mo madwobre mra na sa adwobre ba se ye hu se binu mu ho mo ni mutoto ya otime tutuo ne ye hwehwe ne ye hu no enti sa ampampa se wo yi sa civilian su no adwen bi eda ne trim ya ebekoko de enkoko na no afiri ne trim na waba benya service with integrity to say the post sadom no de ye adwuma no a say tie bia obi di bone huntakure betimi akwa koyi na ba enti wo mfoto no nto ma adwobre mra donkuma je wo ma no ede kokosi baabi binduri yewura atubiga ne krum awira hosamasi ho we no wote moto so na moto so no ohwe asafo no di ne nteshe da kote wo wuram na wo mo je ne nkwa firi ne nsam ewie ya na wo mo san page one ne moto ni nyina de kokoto kwan won se ho no se wo ho ni twa jatum na so ni na echi no posi sadom na akwa ko hu amu no a eno so wo ma fa de no pese wo social media kom se ni pa mienu ene ye ko mu e wo binduri o be police officers yes police officers mienu ene abo mu tu e ko mu a se ko social media wo video ma wo mu mienu so di ma to ka echi ya ba betama ye de ko na asaba ko so manfo so bu say IGP yi yohunu opani kase rempim wasi edu a woda Ghana police service ano ne bosha wo share bokufuo yi a say social commentators ne nkrofo kan wan say
na asem we no so ene say we see wo de makodi ho a wo be mo priority when come to recruitment na recruitment no embassy on merit na embassy on qualification na and na obi otimi twituo wudi etimi ba ne tirim na se wo say wo prioritize no nti wudi ne bewura me police mu a e bone na nkrofo busa so obeba be di apam nkrofo busa wo na mu bisa so we show say bone na wo mu tirim no and wo be ba police administration no o say wo mo engine tete ne de ya wo mo be kan se de wo mo kan na bra me say na me ko soja te e ba yi civilians no e de free mu en se binu manka wo be se wo tifi a be kan wo wura mu a wo nka ade bi anka wo fi abeye no wo se wan wo anka me ko soja no ka wo ko soja kan no pam na bi e de na sajure ba wo tirim soja no o me se me ko soja me hu se wo sha wo haye no enu ntina me san ya haye na mo me na rigorous training nanka betimi aye anya hwe me kakra fo wi anu adai me kakra nti ewie na mo se no me ya agura me kasa wine nti o se me san machi because we did kra wo me na me so kra wo nya kese wo se obi hu obadwi se wo ni di o ba wo didi pa se obi sia no shifedia pa me nyasa maketwa me di fanopa and so still what's that didi me say didi so se o pese me yekese why so pese o yekese se no hu amantimi anya kese na ha na me ye oga tese Nkoranza mpo wetimi apam dadam wetimi anya kese na apam fufuru ampo ne mabode o say still ano ha befa ebia na yem frama no naze Nkoranza mframa na na ma anya kese eti ebia amframa no be ma kese sanse ha no se de ne mabo edin nyina achi no hu se ya na kese fo ha esen ye ho nti oze hano ene mabo a di na kese fo ha nti o hwa enye aduane na mo ye kese nti de mo ye kese no maba ha se ti bi wura me bi wura na o se ye wura tete ye hunu ese omoje na no si bone de ya pa ne so obi sua wasasa obo se wache anepa se nka wasem a na de wo ka nyina ne se odi bi ye mfanto ho se bra na wo mo pe wo mo twi moto edi mampani anim nom ne aposifo a etimi di moto contentem no na amanfo ekwa obi ekwa MTTD we kwa social welfare we kwa han wo pe na wo mo betwi sa moto no wo nya bi na we na baba wo bi di moto firi boko etwi ya bankran no so wo pe police ni bi enti wo mo hwa adwuma wo ye free sa kwan no so wo di moto ne ba yi ne helmet si ho ne mu fifiri wo ba as recruiter na nhia sefe na ye de ne sa ba kwa kofa chitie mabusa se twibi me esanse wo di kan kura twifiri ho de aba enti wo ka se wo ntwi me eno kire se su no wo mu enti tuo no wo mo mfanto se wo kum wo nua fa bebo man no ho ban we ne nka won kan ne bone na mu medu ba bia na obese ya chia de no ewie no wo ka se de ye ne ya se sompafo ne kan ya nka enha no esanse sompafo no de ansa no be kan asem no ye no kore no mo ka no ne so ebi no mo ho asem no bo se ya so ne nsa ne ye de nam wo mo nso asem no wo ne dua mu ye so ne mfia na ye ka bi enti ensantwerofo no bi echiachi ansem no se de wo ka ne nyesa na wo pa akire enti eno so wo kirekirim enti ehon nsem no no ne nso ni nyina mu no ene se ekwo nyina eduba bia na ebinum ahye ebinum kutupa se de wo mo chese na eba sa wo mu wie na se wamfa wo mo adwuma na wo mo ka sen se bi no broni se is not there here no there eniha eni ho nda apam se wo hwemu a aho na wo ka ho di kuta wo mo no ene adwuma din ne kuta wo mo no se omo ye betimi I divert sa energy ne sa strength no e dia small mind no more ebra ye beyi say to trust them free wo madwini wonderful said na wo kan wo say wo ko o mind no say bia military na say soldier dwumadie mu a ye orientation ma ye tetew etintitie ne beyi sa adwen bone ne bia free wo mutirim
na omo energy no strength no omo power na amana timi aye adwuma na em say special prosecutor nso waka say be office of the special prosecutor say wonim na se ekwakochi obi na se a party for ukoko pimo se mo ma ye nchi wokura amra timi tia wo nso ebetimi achewo wo resist arrest no say ye na nan kura kan say de otobo abo aboa no ne ho nya hin say de wo chese wani gene nti wo na wo gina ncha say mempene na bewie na mo no wabebo say ye mfonso bi na wo ni na ye ne ye be no na say wo ye say wo ntia ase na cha say wo famfonso from so eti yenyan ma security agency enye wo madwuma na wo se ade bako a efa Reverend Dr. Reverend John Ntimfo na sem ho ne say Reverend no say obi amfre no according to ono no wo se wonya akrata bia ye frɛ no na security agencies nso mo so afrɛ no ese se akomba de nyinye ono so wonya akrata bia obi invite no obi akrata amre say honorable bra na wasema wo kan no be cheche mu waso wonya akrata bia obi amfre ni tia da no wabeche no wo de kangaroo star ababa beche no onya bibia asa enti ns omuso invite no ti omuma ye krata omu di invite no omu fa bi mra bonte na so mpa for ye mfanto page na krata no invite honorable John Ntimfo no abai fa mpie because obi invite no security agency ye invite no enti omuma ye hu se ye de krata we ama no se ebia wa na wa twatene date nie copy wo copy sa na ye hu because they say na man hu de wo kan pre me apa me say me de me kan hotel say e basa na ma ye hu ato because they say no say won frɛ nipa no a e da ne ho akɔkye no wontimi ebia wo frɛ no na wa ma na wo kɔkye no but ono so obi am frɛ no eti eye institution bay agency bay and a friend no NIB on a friend na CID for a friend na so what you say strategy for a friend na can't have mo the friend no okay aban ma yenya access to that document if you say ye penokure wo mu na etimi for the right to information bill no ejina so aka say mo ma yen sanka sakrata no sanity na obi ehunu bi na fe yen kire ne say o ma frɛ won ti ko the obokrata na body ene abarna yen fe no so nka online portals anope the inside the obokrata aba saa na the National Democrat so aba the Daily Gist aba anope me hu the new finder ana say enwa na the inquisitor the kan no dodo na aba the Daily Dispatch about the Daily Statement so anope about the Ghanaian publisher anope wa hana the custodian the obokrata aba Daily Democrat ba kono the kan we the nikan eno so ababi na Daily Guardian so aba the Chronicle the obokrata ewa ha Daily Post yen Business and Financial Times anope die himpa ewo ha eno so ye bo ho ediama the new proceeding guide ewo menimo ha NFA the informer Jeffo na ba papa and the Herald so anope ewo ha Economy Times eka ho na anope ye de online portals no NFA the obokrata hodo abadwa so de nyina ma wo we enti ene ye chance na me hu se wo inside maso no yenkwa ene apai the inside of obokrata ene da manim ha yi Sam na te George Jataka ne din ho wono emfuni eda akiri na wono anso ne so afọ hwe nkuta hodie afei digital technology and innovation ho na pani wo kasa no wo chese false information fake news ye toda ebinum eye no emretia na samra no afana ba eba ba hwe safo ni na to no wo machi ya no pai eno so da ha na uhu Dr. Kwabena Kwachen papa na yi no ene wo pese wosi yi ni ti no wo jabi wo so anya asamwa krata na twa no e de aba ene wo se ye pese Ghana yetumi ede ye japade ye wo ye nya so mfa so pa de a ene ye ni Botswana fo wo ma na machi ene wo sa ba Mali ene Niger wono mo nso de wo ma ye ku de aye bi pen se be ko no se de be na wo hia bubura ehie no yetumi ye ho afim ne wo ha kire wono ne aye director research
at the Institute of Economic Affairs. You na kwache and at war boss be a show. Na said the inside Abribia war na we wurem e wa manoni nyina no. Wo de kabi aba betu achire. Saka e uba ha ye de tasi. We Kenya Communist Party no wo leader omolinet nipa miensa bi e ka ho enanka ye kwa akoso wo mo e wa kwantimfi age wo mo nkwa afiri wo seven so nyame adom wo mo enya wo ntiri didim anope krata no atwa ya wode aba Eastern Regional Minister nimfoni e da akire ebinom se fatrasa bi wode fa ba bi kura no wo chese no kura bi enim se de no wo mo kan wo yiro krobo no enti anope de inside obo krata eno nso atwa ho nsem e de aba eno ye boso e de ama ye chiefo na wo my Ghana and say de China for no wo mo de a global south perspective na ebe yo na kama say enye sika okọ no nko na wo ba wo mani wo ho na mom ebakuayo nso a eno nso wo mo e de bi aka wo mo adwuma no ho apai inside obokrata watwa ya wo de abansa wo ma do agire mu na sebedwani nimfoni e de mfimfini bra obewuram na Kofodua High Court ene se ensema ye digu ni komu no wabo e de ato agu eno nso e wo ha anopa ya ye boso e de ama ya chiefu a wo mo chi efidikesi na unim se IGP ko she bo ankrofodwin se boko de hye wo mani beje no ka de no no anke bo ni toku no ye according the Chronicle, IGP escaped snipers bullet at Boko. Womo etebe tutu awu no itine ye ko no kra no e ka oditi kwadi a kirema wow itine ye enko oditi e kwadi a kirema na unim Metro Chronicle no so wo story bi so fa Chinese for no na no na nam social media na me ko hu sa Chinese ni bi gina ho a ye omo bodwa an ni matete wona bloggers igu hu wo ye den a o launch so and say ewo Ghana e di en sheto ya o de na eyo o de na eyo say Ghana e sheto no say enye nsomu na mo abi ya akokọ na ntwi me se wo launch me di no mesende China so do ko ma nya atwera na se tefra na sa abumu butterfly sonsono nyina o mutimiwe nti China ne launch sheto no what type of sheto Ghana baby me say na Ghana for mo say what na mo mu ye goldi e ho amoa na mo ye sheto so na mo be ye etu ni nkrofo kire mo say foreigners na omo ba Ghana ha no enye bibia na sese mo ebi ti say Ghana for ye sheto yes Chinese ni so be company e wo Ghana ha wo ye sheto sesen e say o ma be fa ye not here the fa ingredient no e hu se de esi ye no e no no be company na ye sheto o be ye so kura ma ne de ayefo asen ye de no na fedo na egu so na ye de ne boaye den bo so masa de bibia som no mo de na ye nti e be wie no na ya adwen asesa wotu ho ne ye fa gold kura na hwe nanim din o mo do mutumi ade nyina yo oze wonse odi obushito na na odi be wie na wotu ho adwen nyina ayira wonka hwe fa bibia ntumi nka nti de ye di akoye mu de ye hwe yi ma ye mo kwan mo ye duane ho sanse kane no ana ya namo wo mu di to no nchekere me mo nom no na sika okọ no kura ye di sie ka cho se hey we enko ho ofa bia bewu obi amfa enne wo mo ba ye o mo kire se ye nsu na ye tewo se bibi hihiem ahonhom no kura bia enim no nya na wo mo asa nsu ipikan nti ye di akire wo mo de hyeto ba ha ebewie niam o mo de bebre o mo de abawia me se me hu se wo launch here e wo social media bloggers ni bi na me se me ko hu na me de send na me de din no e din de me ntimi fa ntudwa ba se hu se o de tudwa kora amanfo ko akoto ko kan Sompa nkwan de o hu se ya de papa o mbe ko hu akoto enti apam mi susu se sa de ne de ni kwan se ye so mra bia ntimi ntia won yanyamra say oman mu ha no ye local nua no say enti say ye won hu say Chinese for ye fufu o say wo bi choba o mo wo bi wo mo krom won say wo ma be bi choba wo ye wura nkwane a ben kwane a ponche krakra wo restaurant wo ho
Nenso nua no different from here die. Enti mo fa die no na ye. Oh, me se bia wo share e wo Facebook na pio. Wo share wo Facebook na unim Chinese bia wo ye fufu a. Na wo dia. Say unim Chinese bia wo bia choba. Tie na so. Tie na so. Because they say you so ma hyehyeto no ase. E bia na choba nso ba bi omo ye bi. E bobode ampesie kura wo ho nso. So what you say? Atidua yi. Ya atidua yi bi. Ye bi. Ya bi so unim atidua. Wo say nketenke. Na no mo de egwa. Da bi gobernment asusum atidua no na wo bobode ampesie ayon e kama pa wo de ye no stiwa sa eno ye beans nketenke na ye nchira no eno ye ne fe na atidua no na sa wo de ye stiwa na onni mo bi onim ye na wo ye ne kama na wonya bode ampesie na se bayire na wo di atidua no wo di bi e chance wa we na njem o jajaja we di teacher ni bia wo di bie a wo de ba classroom se na eyi no aduane tane se nti we hu ti obusa nkwala no question na akwala ba ko man teacher ba twa aduata wo se enye no na hia question na mbusa no ene ya no eno se mfansi you se wo didi a unim yemfa because apam bebrenim sadien ba won radio is also for information education and entertainment so what did you have fanso huruwanum okay what did you wie no huruwanum fanso google it in your mouth ne swallow hey google mu anya google oh you google it oh and you do you asa wonum fa pusu wonum and then the bro from your google it in your mouth wow na minute hey ai obe minute senso ai so enso na nya wana nka be no it is a bia wo nsu bi o ha wo di gu wonu mo because the truth we did you e bia mu ni stew bi ana fufu bi wo de wo nso ba wo so da bi wo nsa ba wo so ampa eti bia menka gobe na wo di ya wo ane se e bi tare baabi ana se nwono akeka wo so eti wo de wo nim so di dia wie na wo sere eti wo ansa wo sere no omo no gina ho no omo se enwo ta so ana se wo sin nyina no aye enwo red ba ti minka wo di fufu awie eti eya google it fanso gu wonum na makeka o sim fa wo so wonum fanso wo so wonum okay fa wo so bia udodom ne bia na 1 minute wo wie a na wa pe mint bi dia to wonum mint ya hasemu Sompa 106.5 follow on Facebook ya na see ya na wa pe mint e dia to wonum ya can mint you be man the crow na who the man the crow mint Gana yo how eti di eso na gu wanum na odi apusa wanum no odi ahuru no na wa pemti bi dia to wanum Sompa FM ana mi busa mint na edi mint no enu ye wa huru wanum awi ni ade beto wanum mint ebi se wo kasa aduane de beji wonum aduane de be pie on se obi okwa wi jeme na wo se na no mebre mo ba ye je on se de me kono and it on fish what's a fish no e won scent bi and na green pepper no so won scent and na ba ye so won scent and na se jene and tomato so a and so won scent and na meko green no ye de garlic kan ho de akakaduro kan ho no correct ti wo de se wadi awie ba ji wonu eju di fu wonu na we na with the mint na to wonu na ama wo oh and neutralize wonu scent no na mo wonu ayi hwa enti sa wo kasa na je ne na epie ba garlic na epie ba ginger na epie ba enti mint na bit ma to fe ana won sa to fe saying yes toothpaste pampan bi wo oh okay I say wow what the two no ma it's a chewing gum it's a chewing gum it do the two no mo neutralize it po emu o she kakra okay was it the poho
emu no enye ordinary chewing gum. Okay. Samment no enye ordinary chewing gum. Eno so kura ya emo wani nkun. Emu ohye kakra nti wo de tu wanum na sa wo wia. Wo sa wo wia fo wanum nyina na ena no so ya na Asian. Wo sa wanum neutralize garlic ne sente no na neutralize jane ne sente no. Etu mo sa wo kasa wo bie ba ko bie hu so wadidi. Esusu dia wa shifufuo eni aponche imagine sa aponche crack aponche sente wo aponche mu na pompem bon no kre eti we sente be free mu ba so ati obi na wo pe ayi sa abo ya sabi edi ni bi ye nkwan otwe obi wa ope nkwan na de edi otwe bi ni ye na sakrantie na sakrantie obi wa ope de edi ye nkwan no na imagine se wo twe akrantie ni bi ni dia ya nkwan na wo ahye gu onum na dia wura office na air conditions wo ani kasa jiba bia eti wonya na wodi nso adidi awie na wamme no wa wohoro wonsa na sa wohoro wosen wonum wodi nso gunum na wa wo wonum wia na wodi mint atu wonum sa chiwinga no a o mo wo kwan so mo ton ade bebre pita wo mo ena bebre eti no nso wodi ba kwato wonum enti wo a wonso ye campaign a wo mint ni bi bra sompa na ye mo ho dawuro ma mint for no ye timi abo mint ni din na ma onuma nti wo se wo wie na ba obi akura hu se wadidi nyese opie ba ada wo we oral health ka ho ka ho na maintenance so na se de wo beto onum na make sure se brand ne ye se de wo kem mo wo papa na ne advertise ma wo wo jiri se wo de ne ye solid bi adidi wie a se kura se wo choba for no a enye sam na wo de be woro sanko se wo muso de maintenance bi atoto wo de sa chewing gum no a mint ni bi wo mu na no o hye no mo de bi atoto ntu bi na de ato anu na no mpenso enye chewe na o mo wina wo se no mo ti be de chewe gu Daily Democrat da obokrata na wode mampani John Dramani Mahama mfoni aba beto akire na wasan yewrare kopoku die enso akire wo mo de wo mu ase ho pe wei tamfonyini wo mu twa wo tachiman bra feed Ghana wo mo ekokopa ahontema no wo chese ese wapa enuane ayede ba bedie ewo man mu na afi eho bambo eho ntema anopa ye wa afi yewrato ba forcing fotosanfo mfoni ene wo hayi na wo kokosra National Lottery Authority NLA4 one wo edidi nkomo no wo chese ba kumbi ye frɛ wo KGL ene ye private lotto na wo mo kase wontwe no so esanse kama ye se online wo twa wo ntani ana anpɛ krata na twa Adea banti wo mo nyina na aka bom se aban ye no emfiri ho teacher training allowance do ana aka mu nyina anpɛ Daily Democrat twa ba se wo mo apie ni nyina de kontesa ayete sala wabum no ya wo mo ebeje na yura IGP ya wone bokona abakokodi nkomo se wone mabunu no nkasama asondwe mra no eno nso mfoni no wo mo twa de ba ha ono ma ewo asiakwa na wo mo nso ani abra sei wo mo se wo mo je wo mo ase enti wo mo a ba beje nsase na boso assignment ahodo no safo ni nyina nsore so na omunya baabi emfa nuane esanse feed Ghana no sabio yese aduane abu na mum ebu ni wura anopai Daily Democrat na mami for the Chronicle Democrat nemre bi was say His Excellency John Dramani Mahama say apam eye ne muguasiam o man ne say afi bia ye de $400 million import to chicken kokofunu efenu kokofunu ye di import to chicken eba Ghana na ye kunu dada na woni mapam sa chicken no so kura no nim ebredudu edi yansa na ebeduru hawo se bi kura bo na ye kunu be 2 years ago afenu abeduru was it a shame say $400 million and ebedu ye sidi na nya hoden enya ye tam sika $400 million the kwamono ne ekofa frozen chicken ye timi kofa kokofunu de breast ye ya ejitum da ya kokofunu no kure ye kunu hodada ye kuna che wei shipments ne no di boso me miensa nse na aduru ha enuane no be ne wo mu a ye rewi a ye be we ne de o na funu ntino wo mo ton nuane wo mo ye nuane no mo pe because I know of to local chicken no ne bo den odi aduane a ne ho be kire no etu obi a pe akokofunu no eno skura ta Chronicle a wo chim
Yeah, enti dodo no anu no mokra edeba. Ye krane nyina de ba no sisika ye de kono. Anu de na wo share the chronicle de bia the quote of the day ba of a Bible verse ba. And na unim say this week a Holy Week. Unim za pa. Unim be friend Holy Week. Say ye call Good Friday. Holy Week na zenze. Na watch kronkron. Na ye pa che say. Na watch kronkron no. Say emuna Yesu kokko bom paye. Enu an de ye be kai Yesu ni wo ne sorry. Eti na watch mu ye Holy Week. Every Saturday ye kosi juada. Be ye Easter Monday ni na watch ye Holy Week. Ye be kai Yesu Sompa ni wo ene ni sorry. Eti begin say bit say the third service. Good day. Etna say any last service no. Omo be my more details about the Holy Week Yesu Christo. And you won't sorry na se che ne say wo ko asenua ne so ne ade no ye hia mo na ye mfaso ma busu fani ko because obi wo ka oni Yesu wo no mfaso de de bre ye and na one kasa Christo ni so responsibility if you say wo wudie wa baby ama wo say Yesu wo wuye no mfaso de no enie na so wo Christo ni wo de ye dai wo mfaso de no wunim and na kwa ba na ba faso a wo bitimi ama mfaso de na ade wo wo abum if you say I'll give to but say we miemu a apamu beden hu de ende eno ne ye problem the right message you know ye be nti this week ye Holy Week you know e che say ye week a ye de be ka ye ho ka ye de be ka ye ho wo ye no a wo sorry ne nansa so no e de na abaye ye ni sa ma ye bone fafire and you be in forgiveness of sins obi any substitutionary sacrifice over cause obi nyaro na ohwate sa bisibra na menware obi yere na kugina po ano Yesu ewu amawo yesi edware wansa ntumadan na kura mu ate enti this is a holy week, the holy moment enti ye behwe mu na the third service mango date na se ewe numre no nso ekosi no nkro no a obemma ye na more knowledge about it na as a Christian no what take advantage of what Jesus died to give you. Na etimi aboa na nimde na kona last service no so almost be aka ho near dem paibo na ye de awuram na ma yenya a victorious Christian life. Etiene quote or the buy no Luke chapter 17 verse 1 according to the chronicle say Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. And Luke 17 verse 1, Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to happen or to come, but woe to anyone through whom they come. So what is it? Are bound to happen. No, that can be. Now, ask me, Luke and so 17:1. No, or say now catch the swing for and say. A dancer there, Sintudia and Beba. Na de nam so beba no. Only it is Sintudia and the Beba. Name of my name for also. Okay. Emma won't see what being Casso on Sunyame. Emma won't see what being Cocoon. There be. Emma won't see what being Munabofia. Emma won't see what being any who need. Emma won't see what being hopeless. Emma won't see what be some Mompaye be there be. Emma unti obi si sorry means you. Sintu de beba na de befa no so no mfa mane mfa wo so etienne empa bo se wede ma sintu de bia me fa ye so amen. Emma obi nka se me ja sorry ko wo fo wo unti. Emma obi nka se I will never give to support the kingdom because of wo unti. Emma obi nka se na wo Christo ti wo unti na wo na sorry na wo kwa sorry ene ya so me kwa sorry sintu de na de beba wo ene na no so beba no onwie eti no fa bi ken kan Facebook messages na omanfo madwen kyeremra 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 Bramuna afemi ken kan Facebook message na custodian krata no asepa wa twero ho cleaning Ghana creating jobs we zoom live for ekase wo hweba bia na sumina pa ayesa abrosan na wonu matu ni nyina afiri ho eno na wo ma se
AstroTurf to say lunch Sompa Nanu said na watermelon street and yumfutu we and any na fair and very no company oh the Munyamba Yasamoketwa and no so on 7 no ya keka kwa boso mi awo enso it is say obi mfie aduanan nyame aduma eche ne benya na watch 4 weeks okay wow nyame aduma ye and veli ye no ene juade ye the ene ye na watch 9 ne mo ye starting news ne de e yo china ene fa ne se benya bosome ene was na 17th March ti ene 4 weeks ye ne starting news no so nyame aduma china ene 4 weeks eti ye pemko ye kwanim takra bi ne anya bosome eti adwenche kakra o manfo e de aba positive change Medina or the far and 106.5 Accra and what the Abbas was setting the record straight on tariff increment in 2022. The Akufo-Addo government proposed to the IMF to increase utility tariffs every 3 months in order to secure the extended credit facility. Since September 2022, electricity tariff have gone up by a cumulative figure of 75.32%. That is 7% in September 2022, 29.96% in the last quarter of 2022. This increment did not apply to only electricity, but with water supply too. So let's disregard the claim that the NDC is the brain behind the tariff adjustment. We a year positive change Medina and the way by. And yemi abako Menu Samuel on also Facebook Live was Sompa 106.5 FM. But the Abasa good morning akoso ya ne pam. More fire me shama live e wo ehwan overseas Kumasi. Kumasi o. Ba je kwose wo ha. Kumasi Sompa. So say who me overseas? Ane. Who me overseas? Ansa na abako timber market wo. Who me hwan da braka. Hona Menu Samuel was wo share ye free into more fire. Imagine Youngson or no so dia wo was good morning akoso ya ne pam. Was one of the akontomra. Se hwa akontomra. Se hwa akontomra. Was you guys mama your money no great. Wonderful. Was my morning no great. Isaac Frimpong was good morning sister Kosia Priscilla Osei on also the Facebook Live 106.5 FM Accra. Was me show my osu for your church am Derek Ayite. On also the good morning by and in Wintero Jonas. One day was Syria Japan techi was say I love this guy keke apam also odo wankasa and Bishop Joe and that's what because odo wa no e be man say you gay. Okay. So betimi adobi Jesus but na enye honamu odo na eye abrabomu odo. Okay. Bishop Joe was good morning Sompa and apam won't kill us. Jeremiah we are maunku ye and Sarah one day was or he didn't have mensa jebi on also live Sompa 106.5 FM was good morning family me show my live program we the highest standard good work juma pama madagana or say apam me pewasempa like apam is an Adventist or say uko eziana me kokakra eyo any ajemai enso so yenua ba konso ede ne de aba aduan na ba kwache Adams was say me show my live from Wengi Bono region. But see, indeed, Sompa is more than radio. We are enjoying your show. God bless you. Your Facebook is so TV. It is and Kwame Richie was me show my live from Kumasi 21st Clinic. And Francis Otu see Facebook. Good morning. And on so bet you me for we mrana etie for emrem. Constitution we am say was why did JDM and his NDC increase the electricity tariff by 14%, yet gave public sector workers only a 10% increase. In fact, all those who voted for JDM in the 2024 general election should bow their heads in shame because they have sinned against the nation. Greetings to Honorable Mavis Nkansa Boadu. The Mefa last one, Isaac Ya Obri Inkum. Was it good morning to you all? May show my life from Sompa Takwa. Was it keep it up? On also Adea Banti apam ya kwaji o manfo age che ba na ne enka Facebook die no ne de fra o mo ko so anfamra enti bo de fa. Okay, Sompa 90.7. Yakokofa the bon krata mu nsem no
aba de ebebeto dwa ena no de bonkrata ensamom de aba no ena yakofa ni nyina de aba no nti sabre wobetimi afre na so kan ho ewo ne otiye ne opese wo kire wadwen de fa ho no 0598 994 0598 994 wobetimi afre na ososo wode ababe ka ho na etimi akoyenum aha Sompa 90.7 Adea Akye Abia dwumade esune enti the bonkrata mu nsam na ekofa free Sompa 106.5 wa Accra no yabem ewo Sompa 90.7 nti yebie line na tum ne ukokotie no ana de ebeto dwa na wotie no de he na wopese wo kire wadwen edefa ho enti yebie lines no atum 0598 994 0598 994 and 050 2057 003 050 2057 004 say the die no ano ebre aso se osuso timi frɛ na oba be kire wadwen ewo anopei de bonkrata mu nsema aba beto edwa no 0598 994 0598 994 IGP eko boko ono mu kasa no na o se youth no mebru no mo boko no braso omuso odo mo ekohye police ejun na omuso timi beye police fo na omutimi eboa se de beya sa ho ha ekoso boko no nyina no eto ebetwa na amanfo especially MPP fo ndo na na kasa fa ho ene tibamfo no ndo na kasa fa say nya no na be ma sa entoko ekoso ewo bokro to etwa ebi mu ka chese eno kra no na ebesa asoja kese kra sanse nipa no ekokoye police ni otim wo hu tutu wo hu bibia ye ndasa ebe ha adwen Reverend John intim for Johnson case no daso eko amanfo echirese kwan na NI before kochi no enam ne kwan so ama OSP so dia betudwa se emfa ho se ba ofie abaye search ana ye ba bechiwa wait me the warrant ako obetimi so abasa unfa warrant nko esan se a police for the omo ebetimi abechiwa bra omate se waye niam bia entwayi ana criminal issue bi edena nam ho a etim becho without warrant ana se bia waye boni bi na ya hu se boni we na waye police for team becho wa bra munkuta warrant eno so nsem APP do bokata any other issues bebre mami Jane opoku agema no so the vice president of Ghana nensem no da so ene namu ebi mu se nsem no je bebre na mo ka de fan ho nti we any issues ahoro abeto dwa no pay o the bokata mu nti ufra na wa kire wadwe yenya ofrefo di kan. Hello, good morning. Good morning, Agima. Minu ya odini baby afrefi. Igwan Bacho Mohammed is a Nkoranza. Yo, yenti Mohammed. Igwan Mamincha no penny ho kwanya odi amam. Na nincha ona bo ima no ko gyaje kum. Na nincha MC ya wo reason office ande yanko fo insure be go free. No kwase mai wo mse Agima. Only say Ghana for a tradition no asofo ye gugon pa. Yan fa ya sofo ni agro. Na 19 for joye no. Obelo bua ye wo ma asofo no so be be fom. Kwapim say obe prove evidence. And yes, I mean, there is so can say Mohammed and Bless Tennessee, and Mr. can get off in the 10 years. The man can new gram and find the cow margins of what? Because okay, so for Nipan pimping you, Nipan pimping you would be Nipan pimping the woman Rishimu. Now can't be still there. Ultimate dance Maya, and then the edge with it. And yes, until what you say. The amount for what you did, money and so far would know. Yes, Remo, Ayakedo. Near Opaya NDC for another albino and not a Marano Bedino, and that's why I say, hey, irrational. When you're irrational. Now, what did it for you, dear Hono? What's the million Kume? And the Maria Sakamano, and this is not cool for the no. Just be my fine game of Wintino, Medini never. And yet again, you can train me, BTP, nothing training me, BTP. She can't have a 20 bottom grano, or what Shimu and Nijasun could be said, about Papa B, Activa organ of one,
enam kwan so a enje ebe hitin account saa ban sei na ye pe no do mama obeye mo na nim se nyankopo be ka no ho so me da se me fa manensi ya de mra yo me so me da se okay went me engine so 0598994994 0598994994 na ososo de wo de aba. Hello, good morning. Okay, we so entime nyina so enti wo betime afre said the Yeguswa no anope the bonkrata mu nsem no a abetodwa na ofra na wachire wadwe na no me da so president na owo eye Techiman Bono East Regional Capital Feed Ghana program obe launch ye ehon nsem nyina no apie the bonkrata mu ena afei uwo bebre especially ye Bono East ya Techiman ankasa na weekend is so obeto ukakuduru ha na obi ewuda na ebo bituo ni ande a ne nyina ye ensema no pay apiemu ewo de bon krata mu a ofra na ososo wode aba yegusu no mame ma unity akwaba abna ensoso aba bedru unity at the same da weekend no na bibia hye jana dum ye ben bibia kama oh sa we sure oh so so bibia yi oh okay yeah na o fa hen o ko tu kwan na da bi o me wata o ya tamu oh okay now we more things aduma e bende ya le channel party say o ram sa na ja o ye 1 yeah kama okay Matias Abra good morning. Good morning. Na it's saying Adea Akye divine selection. Ebia kan. Ebia kan me. Na weekend also net saying do brechi weekend there on Nkoranza ya ko bia. Okay. Ye no do so. Ye no dey do so. Utimi ko bi. Yeah. Utimi ko bia ko Roma. Okay. Mate. Enti yegusu na obetimi afre na wo de aba 0598994994 0598994994 yosima bedu na no echi no yakwa tip off no aba na fe yapemo akoyenim na yewura feles ofosu kwache na ode aba betudwa se aben etwesika 300 million Ghana cedis a ode ebeto 12 million free sanitary parts ade ama yenuano ma no ntizi de asemde na ababedru abano etwesika 300 million Ghana cedis inti mayenuano mayo na free P5 ana P4 P5 ekro obia benye bi 13 kwa is a grade nkla no 10 12 no wabunu nsa no wabunu nsa koze akwani wiase o na obu nsa no cheza akwani wiase sane ensobu ndi enchire is a homos no nkra no homos no ntisa first no danga titi no na akra bebunu nsa no be 15 16 kra answer sana na mama mo ka ne 10 kra timbu ene 10 mimi nim 9 years akola o timi nyime plan say akwani wiase no man aye short quick I say bibia intended ye bibia ye nuro adwuma nya ne ye nuro ensuo nti esi anu sisi mu aye mere anu wo ne de ntam akọ ne 30 ye na ngo ya isusu se unya ngo nti we your background according to doctors no mcheze unya 34 years ekro na unya 34 ho na unya nwo ya 54 hokro no awo no kwa na den o wa obre ene ade the pains how bebre the ba 34 years ekro and to be we ya no wa sha se tem when we there was it 9 years na wa oh there be 9 years then there be 15 years there be 9 years then say there be you do 15 9 there by mistake 9 there 9 there we are apply unu babia but who your bana at least say who be 2025 bia say we what e be 1920 kura say won nya bibia ye ya normal ana onya responsible bema o say nya mia na obeje nkwade normal ndi unu be
30 years na wa we are no wa soro so no ma ana no one men dozo men dozo men dozo oba no David oba no oso so say odi woni hwe ba bi fa de ntia na mema na se menye no wo hu se wonam ha ade cha wonam ha o ko straight woni be ma ba ko nti wo so hu se wo ye sa wo de ba won so nje oza fa na wade nti menye no de ntia ma na ba sa nti yemo ayi abana ba so esan se na no na edi nkomo ha se ukọ sebi inkuru nkitwa ni mu a because of sa pad ninti no enkola bi wo ha wonya na menses na week ni wonya na menses nyina on ko school because onyi pad o de bebo what I say nkuru nkiti no o soro no pad o de beto kokokura wo he a okonya bi de akoto pad she o de wonya bi wo ha o de akoto pad nti ebasa ye ferry obeba school na obesoro na sebi akunwa no so so asay ne ade a ayo ferry nti deny wo mu niam bebre ma school sem ne ade ha wo mu na mo a wo ja school no na ka ho sa na ekoya na fi o mo de ba be chama school for no nkola no free P5 wo ko no aha o adwuma de be ya say just ekodi form SS3 form SS4 nyina ade say this abusumi bia o so we no cha atiri obi enya ba kumienu eno sa busumi bia nso so obi kura timi to be mienu miensa enti aba no ye de say busumi bia ye de say busumi bia ko si say nipa no na mo de bana djuma me program kakra wono say yen hwe na ankogu ba wi ba ko okay because Ghana amanfo betimi dia business Ghana ha no de teacher for no headmasters no giche na o de si wo me ti issue bi e wo school so senior high school so e wo kluma me wo school ni bi okay en crown companies as a masters for no sa mona abna rice na abande ba no masters for ni twaro nka tuni oh na se makoto tuji mi okura na bi mo okura no omo ayi for no metron for no ebi ma biebie stores ebi mo so de koma amanfo gisika na atebubu heye ye ne former MC na ni nkomo se driver ene metro ne ayi storekeeper no storekeeper no makabum amokoton bi ye yi wo nyina di nkra no so bo wo say o say you ba pon enti pad ye kan teacher for na betimi akotonton ene me no ya adre say mo ni enu wona chichire mototo enti ba ya mo fancy ho adwuma mudu a na masa mo la na mo chiche we no yesere na mo chiche school nyinsi wa de ya beboa nkra na adwuma ena aban adwene ena omo de ye den aba yesere say bai ma master bia nkoye kwasa bia ko packing grid dem nkoye business asibia we free bia beto Ghana ni ne betimi ye man say be tun pad no kra no school mo ye be tun aka say especially ba be ko ya form to form be bi isi be ko ya wa be dra ko yi be ka be hosi na ho say first na school no kwa sa predict na yi na no na ye ni free by say adwuma ya to ya tuno school nti pesa be the pad ba be business na pad no kra no pad fee ni yesere we are going to free Ghana de adwuma betima ye man se be twa pad fee at we see everybody you book account ka bebre we na ban se free from P3 ya ko ina no ye nchema nkra no free nti ye pesa be do na teacher ni akoyere enan eguda we na ye be business be ye hu meet akese Ghana de committee na wache committee we na pad so ebe wi achira committee no daily business e wo school wo di asere sa man de ye mpese bati bi kura because na na omode Abraham rice no e ko dwama ko be fie ko ni man kura ko to jimi be no to jimi man kura no enye okay sometimes Ghana see a what trans na dwuma dwuna won tibi mase Adea abanja ba yes ye mfa ye dwuna man kura ni no but any so to ba for be won po be say we no kura ye be ko fie number so be twa lonka to jimi na be no de man kura no de wo school on ni na dwuma ba so bi ani so because very bad say Adea abanja ba ye mfa 7 kura teacher ni metron ni storekeeper tim kan bom na ba so be tete na do nkwante bo be ten ba pon prep no bo se na bia be 2 eguisha ni moto ba akoto pua o de ko kan wata wanya ate mo school mo mate enti we de omon hweso ye teachers no masters no omon hweso ye afa so mun ti hweso so a be fa ko education office wo na enye be fa ko education office de oji omudi
Oh, I must say, and yeah, how many dear. Abra simple. Okay, wow. Be a major idea. Yeah. Although education officer so clear corner, any different issue. Some of the committee never has your committee or school na ya che na kura bia de ne dia akọ ne chowo so no de ne dia ba fie. We no minister ka ba ku bia na kura bia benya. Ni en ka we dure na ma bo school phone kan na bia ba ko a. We no kwa ma nya se be ba ko. Say ehye Abraham wo no. Pa den say ne ehyem say. Uko dia park no menya hwia se kakra so benya park o park no ehyem be we say you ebi wo mu 6 we say you ba ko ha nti say e bia week ni na na ta akra no nya bia 6 kra na say we start we menses ne start ba there I think 5 days month month in front of week ni na ma 5 1 6 year na say month ma one na park no that be we say enim enya one say we say ehyem nti say na me kan no nti your man park no ba e bia 6 say na nka single ba ku say dey say and they say wanye hwe nti e ba ku say no mo be dey no for 1 week nti another month no na you ban tinka we no e beduru ye na nanka ya che eni kwase e boa no kra dey egu obi ko eni say man de bia month bia na yi ni beba nti e beduru ya na ya che enya ba ya for week ni na why dey what you see another month on Friday aba okay mate ye dey sum dam and ye ba tweda ko stores akotun kra no fichire de no enya sanketwa ni master for be business e wo school aduma nti yesere mate memende twam ya nno achi omampanin so eba eye techiman no buy no feed Ghana program no obada na di na nsem bebre no do tudwa say institutions omo chese institutions omo obi anya no afu ntie bia Sompa FM ha Sompa Farms school for ebia NTI farms ebia municipal assembly education office institutions nyina no omo chese obi amfa no honye kuaye mu na uko register na no Saturday mene Augustine din komo ofia akuafo ahia o se free na ekobia no wo pese wo yefo na wo institution mo bie kwan ma agric office wo be register na aban be so wasen afi so wo so a wo fie na wo betima garden e wo fie no e bia wasi asase bebere danchen asase kakraka danchen wonya ne hwe no an se yesa no abonaduru ni ade om se wo betima garden wo ho na ombeye deba e de aside farmers day no brebi so ombeye deba de ama institutions ne mama e garden no mabo mabaso na etimi ahye amanfo nkran omo kire se youth no form nwura eye farming mu na aban ebeso omo asen na no no mampani kasa bebre adeba ko kan ya mepese idi hu nkomo okay sabre de yebeko na yakofa tip of ne buy bedi hu nkomo say $400 million chicken nkoko ye kra free aburuchiri edeba ye de $400 million sika wo ne de kra de free aburuchiri eba sa nkoko fosu ne sa ne ma no o say hard o say nim guase de mo man Ghana nti sa program ya mo alanchi no enu achi no on behwe na nkoko nketenkete project ene moyen ne ade nyina no e betwe ho afiri ho na fe yan kasa in local ye Ghana yetimi ye dua anase ye yen wo mo a yetimi yusu wo mo wa eno ne etodwa e wo ho afei GPL2 for ne private transport for so de abache enche bia no anhwe na omo ebehwe se yebeto kasika mu nti Ghana for yemmo ya boso ye PURC for so de increment aba electricity ene nsuo water ntumu aba ene nti yekoba ye ni PURC for PR no bedi nkomobono is na yahwe ntumu ya aba ho ene makakra electricity ntumu aba ena nsuo ensusu ntumu aba nti yakoba eno so yebehwe mu na yakoyenim enche beko akofa tip of yakofa tip of agudie mu nsem no aba na okay enyanye ready a
ye mo bo so kakra OSP susu de aba betudwa medin kan say amanfo kase say police for ena NIB for kwa kwachi obi a se je se okuta warrant ansa omo se dabi nye chinchina mra no nkan sa ebi wo ho a unkuta warrant nso betima akoye arrest na omo kasa efa entim fodwo ensema aba betudwa na no NIB for so komo kochi no a MPP for storm fie so ya ene dikan amaya fuel ewo form pa Liberia ena odikan one number 1 ni fuel ewo form pa se uko Liberia na ope fuel atwa yese ewo form pa afi eno echire no ufi Liberia efri ho a Angola ene tosuminu Egypt etosumiensa Algeria etoso enan Liberia etoso enum edidisusa ena eba ndio he Ghana dia etoso 12 Ghana toso 12 the fuel bo o cheki a jese edidisusa enenti de enoso ababeto edwa eno no abra maminti okakra tip of your radio ebeko Juma ya doba de ase ensama tiefu nyina achi bi mema ade achi bi adwumadi so na ye dwo da doba de na dom da hodwo da kronkron kwadwo ni adwafo nyina da ju se de kan wa bobo so bebre no mi take no befa se de mampani be pie mu obu no East region ano na chese ye tu anamo na ya hwese yankasa Ghana de wo no afi de mpanifo no dan ya me so omani ebo mo ho so me yehu seku ayo na ebeboa ye ni a ye mfa ne sa na nwuma bia obi ha mfa ne ho nyim garden afuo umfichire batem ba bia asase no hwa ba bia dan ye kama na obetime aduadua bibia ye nuadua na enne wo kan mabunu ye mfa ye ho nyi kuayo ma no adwuma besre ye mpanifo no se sa de amoma kuayo no enya akono omoma no nya so chenti se premani bia wam omoma enkinkom sere be ya mabunu so ye kombedo ne ya ye bie abibrem se de nyame boye ne yensaase bibia studio kra de bancha baato ha be fifiri enso kom de yen schools mu se de ne kan ye wo school garden na school mu na ye nya bia fidi ye man ye nuanam enadu ya yesu ya tra to the sense ye kra bibia kontomire bibia ye be kra yenso ye sikai emunye dua yenso se be ye hia bidi abobra ye nyen entimbesere se aba wa ba tesi a wo kenyem na si a mamomani abom se Ghana ye nua na ye no na kuaye no ye ma ye ni nkwa ne ye nyina mu di adwo munye ne ye na ye nyina mu se Ghana de oba Ghana de agriculture de nua ne de amanyi na Ghana kan ye ni kan na kan ye ni bi yenso ye mfa bi nkwa amahodo so adwuna nso oman no sikamrem na oman no ntimi nkwa nanim esesi ya kra bibia be kakra no na se mako ene bibia wo store ene oto bibia to nso to makoto chese ban sa bosume ya ma osen bra entumi ma wo so kra de wo se unya bi tu bebe no untimi nya enti abese police o mo de ba no mo apa hontoma chenchire ske be wuo de nso fetre sam enkosi aga enti yebesere se aba wa bani si aba wa bani so adi unu so hihye no meye no hihye Ghana ni yedi a yebesere de wa ba yei o ma no so aba na kuaye no ye de akande ne ba ma ne nkota afa kun kafa kun tadi ye kan sanitary pass ye be chiche bedu baby no na ye business e kwa akota ba ko for office na afi nkwala no fa sika bransa na wa benya bi da bi Ghana mana so se bibie ni esi ye ma ye nya bibia open na sebe adwen no yensesa adwen no ne enyu oma no ho nwe yenso kakra se bibi ba me nkasa aba de enti ye hwe ne sane ase no ya nkasa ye de wo taxpayers money na esi a mo de bibia enti se yesese bibi ekoso o manyimu adwen ye nyina fa ye ho hyem na ma adwen ye kama de ntimi mu aye nya sa de a amanyina betumpa amanyina bekomonim no manga na da so etim ba bietim enti yebeda abana sese de aye ye nyina sesa ya adwen no na kuya ne de ye nyina fa ye ho nyim ye nyina ye nyema ne fe abanso de bibi ba omo nchema bam na obi enya bi na o ma no enkwa nanim ye nya se ya na akodi ba kofo nsem no anya sa de ya ye bekoso na ya bre okay enti no hono ye nko fati pop number enti ye ba ye beto so I Sompa 90.7 Adea Akye Abia Adwumawura ene ye live on Facebook Sompa 90.7 Sompa 90.7 okwa betima hwe na wati ho so
TV no ana YouTube no yɛ Sompa TV YouTube no ɛyɛ Sompa TV ɛno nso so show no nyinaa wɔ hɔ ɛnda hɔ a wobɛtumi ahwɛ na watie ɛwɔ hɔ nti yɛkɔfa agodie mu nsɛm no aba tip off ɛno akyi no de aka ne dɔɔso yɛde ne nyinaa bɛbrɛ mu ɛwɔ Sompa 90.7 106.5 me patro na no pay me din ane akosia ajewa kwade Boateng na ntantam so no yasase amfamfiri afisam amfama wo me patro yasasam no ase ade afiri afisam na chese wonim se Access Bank match day 23 zone 1A no match sa wo drop no a enso tumi Stars one mo share 2 wa Power Sporting Club one baba team 1 eno ne kakra ye free ba na wa sore na football club no one Real Tamale United and a Kokosia Kanya was sorry Nantasha 1 Real Tamale United Ababati 2 Yape United one Northern Cities Echimiko Kosia Kai Mame Fantu anymore say I can't see any corner no not 2 goals and a PFM Wapa Yape United one share 2 Northern Cities one man to me and TB Name Pato Ramo I was zone 1B anymore saying the Musa subsidy when him say over the weekend no Tachiman 11 wonders one more trafie and the Doma United and the Kosia Kai na me pato ma me fanto animo sasa games we no 6 goals na to be PFM baye Tachiman 11 wonders one more share 5 Doma United but team 1 WB United and the Tachiman Heroes e Kosia Kai winim sa akesi ne corner we no na 2 goals na PFM WB United share 2 Tachiman Heroes one man to me ante one man for Mighty Royals and Tachima Liberty Youth no one go siaka over the weekend no any zone 1B ni musasam mame fanto anymore say woman for Mighty Royals one baba share 2 Tachima Liberty Youth no one more team 1 pair na KSC Soccer Academy and the bofo akwata no koko siaka na after the game no obi antumi afate na Anthony Yonko diamu a eno ne kakra ye free wapa na me pacho wo bowura mu e was zone 2 ni mu asɛn na musasam anso ezitie Mame fanto anim se ni wadu biase one Rospark Football Club no ekokosia kama ni ye ni wadu biase share 1 Rospark Football Club one man to me ante second day 11 wise one soccer intellectuals ekokosia kan wonim se we zone 2 ni mo sansam Mame fanto anim se second day 11 wise no one share 2 soccer intellectuals and to me ante bi na Swadro All Blacks one a second football club no ekokosia kan over the weekend no a goals awodo ye prefri mu ba na makuma 4 Swadro All Blacks one share 3 a second football club no one baba team ba ko pa eno na kakra ye free waba na ma menfanto anim se zone B ko anu anu ye 2 ni mu no Mysterious drafts no one ball against Bekwai Heroes na after the game no 2 goals et me PF mu baya ma menfanto animo say Mysterious drafts no one share 2 football club no over the weekend sa take kasia we no etumi kwaso mane yeye ma menfanto animo say she All Stars one share 1 and now face Sky Football Club no one man to me antibi Almina Sharks one in Zema Kotoko over the weekend no sa kasia we etumi kwaso no Almina Sharks one share 1 and Zema Kotoko eba beteti mu 2 a ekokwa ye 2-1 wo ho ye no ne kakra ye free wa ba na me patron now ye bonwura mu e wo Ghana Premier League ni mo match day 27 me patron ma me fanto animo say over the weekend no say na namu sansam sitie wonim say Media Sporting Club no one mo trafie eto say the Fred Dreams Asia akesi ne kwa na we no Media Sporting Club just one mo tu mrankasa one mo shama akoma 4 Dreams FC one man to me antibi eno ne kakra ye free waba Accra Lions one Basake Wally Stars ekokosia kama ne yeye ma me fanto anim say Accra Lions one mo share 2 Basake Wally Stars at team 1 ya branchia ye friends Prince Chinebua one na take go no edema ye Basake Wally Stars eno ne kakra ye free waba Krobia Kumasi Asante Kotoko one Bechem United over the weekend no sa game when ye crucial me patcho ma me fanto animo sekoko wie 1-1 draw e wo hono mu a Krobia Kumasi Asante Kotoko was 1 Bechem United ababate na Vision FC wonim sa game we no na enanwa da one match ho a na Vision FC supporters no na one more shot 3 goals e dey free rekum
Chelsea one match 1 House of Lions and tumi ante na Karela United no one near Diana Stars and the tumi kokosia kan me pacha ma me fanto animo se akansia no kwa na wie no na abrantia no Karela United one more tumi ahye 2 ya cha se Diana Stars one more tumi ante bi abrantia fan se Adamu Al Hassan one na 2 goals ni nyina no wo tumi shade ma Karela United eno na kakra ye free wapa Legon Cities one FC Samatas 1996 etumi kokosia kan ma ne ye Legon Cities one more tumi afa kwato anya nkwan wo hono mu a cha se one man shabi FC Samatas 1996 one ba be share 2 aditia Legon Cities eno na kakra ye free wapa na me pacho ma me fanto animo said next round of games no me pacho say na no so besi bia ko Young Apostles ba chena fie na woni brekum Chelsea akwakosia kan wonim say FC Samatas 1996 one Karela United ebetumi asia kan na ye me pacho ma me fanto animo say Becham United one Bibia ne Go Stars ebetumi asia kan Baseke Wally Stars no nyankropon yatomu a one Vision FC ebetumi asia kan Diana Football Club no me pacho ma me fanto animo say one House of Folk ebetumi akwakosia kan wonim say House of Lions no one more ball Adea Akye Abia Sporting Club eno ne kakra ye free wapa Nations FC one betumi abo one more ball against Dreams FC afena Accra Lions no Lions no one betumi abo one more ball Adea Akye Abia Kumasi Asante Kotokwa eno ne kakra ye free wapa na me pacho wo program Ghana Premier League league table no so a me pacho ma me fanto animo say na mu sensem sitie wonim say Abia Kumasi Asante Kotokwa wo mu na dikan wo 47 points plus 12 goals Bibia Go Stars wo toso mienu wo 47 points plus 9 goals Nations FC toso miensa wo 45 points plus 15 goals ma me fanto anim so bowram wo 9 wo ya 4 no a Mediama Sporting Club wo mu na toso 4 wo 41 points plus 8 goals Aya House of Oak wo mu toso 5 wo 41 points plus 7 goals me pacho bowram wo bottom line mu a ma me fanto anim so number 16 no aye Accra Lions wo mu toso 16 wo 26 points minus 8 goals 17 no ye Legon Cities wo 22 points minus 18 goals in Swatrema Football Club no me pacho wo mu na retuo wo 15 points minus 20 goals eno ne kakra ye free wapa na me pacho me din card ya to anim dada. Say over the weekend no Vision FC ball one more ball editia Accra bia na mu bisa kwasi bia na mu bisa kwada kwa search na the meaning of tactical game no say wo hwe mu House of Folk wo mu boy na so game no win no and then to me ankwa fama wono go take your dictionaries and look the meaning of the tactical and let's start to ask that question. You see it? Okay, it's good, it's my advice. Go and take your dictionary and read the tactically, the meaning of the tactical, and you can ask that question. It's your problem. I will see where you cry a free wapa. I will House of Folk ni coach here France and Bubaka Watara. Nan watching and Central for Sabisan Bium. So a penny will show moi, Sa go noa. Just a House of Folk, one consider one go no. Wobet me a blame coach and Asampo, goalkeeper France Benjamin Asariana, and was a Ramuch Mabisa Misempiao. No Acadia Chero Biasa wearing us and Trough was him to be Bia Hormocranua, or quad dressing room when he players no, and a goalkeeper able to make him come. I keep that for me in the dressing room, not here. Oh, we always said that the good performance, the maximum points, we are going to look to get the points. That's the point we need. We don't need anything about the points. Okay. I was your way and your coach Abubakar Watara and your turn and Kano Accra House of Folk. One on your coach, Dema, one where just what to be at the Amana Central Force. I want to miss a down one quiet. Our farmer Paraname Pacho Remo, our Vision FC, one Makatia, Williams head coach, I and Nanajaman, Na Papanashin Yakoyan Central 14 Como, and what as a one in any and your Nkoranza Shamwa. Vision FC, one ball was a game in players and so now so Shamukrapuna one more to me and your win. Alpha one more
1-1 draw. Was it Diana one more shapa? Say Anya Shekra one bet to me. Anya 3 points every one more after the game. No, and to me, Afama woman. Not. We had a game plan, and the game plan could have worked easily. We created more chances than Hearts of Oak. We should have taken the chances we didn't. Hearts came into this game with only one game plan to play route 1, try to win the first and second ball, get into the attacking phase 3 as quickly as possible, which they succeeded with in the first half. One of those long balls resulted in the confusion. We crashed ourselves. They got that goal, but we dominated the game. We played through the phases. We got into their phase 4. Unfortunately, we couldn't convert our chances. Any lessons from today's game? Yeah, of course. I think that still we need to work a bit more in phase 4. The movement in phase 4. The vision of Sinana Jamal and I attend and can watch judges some more. Answer the chance I'm trying for me part. I wouldn't say born on what you can know. Yabaka fell radiasum and so to media branching Tantansono. Yanfa English Premier League in Gramu. I want cross on Famawa. Me part of my front to anymore. Say over the weekend, no matches I would drop in noir. And so to me, Coso, wouldn't say Manchester City one more and the Crystal Palace Coco Sakanya. At as I wish them was 7 goals. At me PF game when we buy Manchester City Asher 5, Crystal Palace be Timu 2. Yeah, no neka kwaye free wapa. Me pacha ma me front to anymore. So Brighton, woman Leicester City, and a Coco Siakai, a Coco 2-2 draw. Nottingham Forest, woman Everton, Coco Siakai, Nottingham Forest, one more Jimmy Fakota Yankwai, Everton share 1, Nottingham one more Diante, Southampton, and Aston Villa, and Timmy Coco Siakai. Me pacha after this crucial game, no Southampton one more Jimmy and Tibi, Aston Villa one more 3, and on a Kakraya free wapa, me pacha ma me front to anymore. Arsenal Pobokono, woman Brentford, Toma me front to anymore. Saratiam was per one more away, and it was no AFC Bournemouth. When it's full and bet me up for Siakai, I'm a new man in Atinakoye, Adiama one me pacha way no, a Yabrana so, a December Samri Fancy, Nayan Confer Radia Samo and Jimmy Fambrawa, with himself victory charismatic chapel. Near the Radia somewhere mujo, Yacha said, be Biadabu one kwaso, a Radia somewhere, a Makomato Yamu, a Radia somewhere to me Sacre Nipa, near to me, dear brother himself, yet Tenassi said one as a Pastor Frank. Yes, one on a Baba Tenassi, now a Jubrofna one more Bessima.
Juma yi enye no nko an ye wo kwaji aman ko powder surgery edi koko hu juma say ya yam team 8 ana 054 70 37 475 Shannon Suma me say we physical and spiritual works Odianin 5 Shannon Suma me say we physical and spiritual works Odianis obekonanim na wasolve problems Dr. Hado Spiritual and Physical Herbal Center Abibi Drofu nyina headquarters no Kwame Senior High School empenisi ufri insokochimdi etwan yachi kofa kontonkroma su nkuntumfidie na wode kwae bretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi achia wo kwae ase enu nti awofo ni ahwefo semusan Kwame Senior High School ho a ene na ti said ye wode kantia konsuo na de so ne yesisa Kwame Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wode senior high school na ka ho no eni nyina ne say Kwame Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enu ti na wo sha mansa nyina bo se wo bachelor e wo Kwame Senior High School a tertiary street awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission e koso adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na e ba no won senior high school abrosan no dia o ko be do adisia keke Kwame Senior High School a chirefo na benki tesua hunu so wade chirimu na wonim na poso a wo be chirew ama wo twa wase no simple Kwame Senior High School one Nkoranza New Magazine Techiman Road ofri Kwame Educational Complex pe na wo ko Kwame Senior High School ana afre won 024 887 6028 and 0553 959997 Kwame Senior High School Center of Knowledge. Afi we di akuafo besere di entia Reason Co Ghana Limited and abebase ye wo kanyina nso be akuafo asere afi na Reason Co Ghana Limited edi enura hodo abadwaman so eye passion pa di edi kan eye pro maize me kire wo na odo abrofuo monso mu di enie ewura biara wo se na so odin a wo sei abrofuo no na no aduro eye pro maize a Reason Co Ghana Limited edi abadwa so ewura bi de se enoma aduane China rice kuntu kete eni wura bi atete se bia asia deku ama brona timi anya ahoden abo na so atwam wani age wona wo ye nuaba so se yenyi won firi okra won de ene normas 150 SC emwo wo ene wemu a esei enuaba ene nobaye won so wo de enie nuaba bi etese mango watermelon cashew ene de ka ho no mo so mo de normas 150 SC ebekum wo ma woni nyina ekum eyemwo no wanyini no ekum enketenkete no na won kosua so ahyease se de be enya kwan ense wo no baye no Reason Co Ghana Limited se men kan kire wo say fertilizer or foliar fertilizers and say fertilizer bia wo pe e dia ye wo fuo o na konkan no e Reason Co Ghana Limited so wo pe no yi bi ato a wo be call Dependable God Agro Busunya Captain Agro Techiman Market Ajaku Farms Techiman Kimat Agro Dromakasi fe Wow Agro Shops ni nyina wo Ghana ha nyina na ni dozo pomu no fe Reason Co Ghana Limited e was 0509 80 5621 Reason Co Ghana Limited Ekwiafo Adamfo Abibidru atimemu first hwehwe ne agye tomu dada na Food and Drugs Authority de almost stampo asisu de amanfo eyichiro hweze yare akonkro na abekena woso ne Nyankopon na yi se nro ya kire menua ukọ drugstore ana herbal shop bia akopese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture Esmond Malamis Esmond Co Mixture ena Esmond Pan Herbal Mixture enura hodo enyina yichire herbal center da Roma no de bedwaso eho ya bibidru so yekuku dama sofo mama mama Esther ne kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichiru no osa obeje tum yefu yare yare bia ye pa ye sanse wo yefu ye ya no wa fe osi obi ehu moboda na sunya Esmond Born Herbal Mixture ye betuase amakra Esmond Malamis ye malaria duro tata hwe abedwaso na tu typhoid fever se any jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya ubekokoto Esmond Malamis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okraman bekawo na tie Esmond Co Mixture ye kokoduro papa mafo je tuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri oni paduem ebe hye ni nyina se
prekope afi Esmond pan eba mixture yesan won capsules eno no eye ntiri mu adwuma waposo usisi echi ba bi atwetwe won nyina ebem wagina manam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya dre bi ato yichire Herbal Center e wo yichire spiritual cream na ye nsankyerene ahodo amanfo edi ho adanse na yichire Herbal Bar eye nnompe no mu adwuma waposo ba bia yichire Herbal Center so ye no wadra Finland Chapel International Sorfie ho a ebe public park Roman school na echi ho afi adwodwam so yichire Herbal Center ene edwakase ne die nimhwe benya bi so to family Herbal shop ena so mami route ho e wo dwafire service station ho a free yichire Herbal Center for ahoma iso 0246 775319
Sompa. All right, Sompa 90.7. So any Adea Akye Abia Adwumawura so na utie no twena ba pa onsema edu enson 17 after 8 na make us say Dr. Amos Free 21st clinic aso ya ba bedru nti yenkonkodi nkomo na ye ba ye ne PRC4 omo original boss ebedi nkomo na ya hwe sei entumu aba nkanea ene ensuo entumu aba asemu zize de ohokra yetu akra no yentimi ye ho na ebiemu asan beka ho nti e ba begigi nhyemu percentage abeka ho ene ne ye ya ntumu no ba ene ne kekeka ho nyina no yebedi ho komo yi pa anopei ene nti hye no so efamame enti yanko Dr. Amos Enchenye na yene no nkodi nkomo doc. Good morning. Good morning, Nana. Apomiti zen. Adea domne mumpai bonti boye papa. Ede huase. Minimum say weekend so na bibia hye. Nyame adom bibia ye kama mumpai bonti. As you also say. Oh, nyame adom bibia ekoso kama. Ewajuma kakra. Okay. Na enenu ye be hwede. Very good. I'm say enenu ye be wi kidney issues no. Okay. Na mefasa kwanya isu na mada wase bebre na mada nananum atena nkonwa ase mada obibia nso otie Sompa 90.7 ase na wana obaye hweye ebeje ayaresa mapane apomudi mapano ebeda omunyina so ase no kwasema wo mu ne se 21st clinic se wante woni padua ase a wonto ayaresa ase enti hu behia se nipa da ne da nyina ye koba no ye hu eniema ekoso ye nipaduam ene yapomuden no and at the same time yenum adura bra yennim yade a yenum adurofo entino say nipa na pese wenyiri cha ana wapomuden esipi na esita e was say all the time no urhu de ekoso wo nipadua ni mu ansana any medication at all no wanom enne no yeguso kasafa yen kidneys no na de ye pese ye hu nyina ne se ebia se last week wantie me am de na ye kan wasem ni se kase kidney kura na kidney problem ana se bia kidney infections a de ba dia ye kidney ne kan ye organs na wo ni padua ni mana ye funu ni mu no na kidney no it plays a major role uko yen side na yebeka na say wosa no it plays a major role yenum nsuo anase enema bia na akoni padua ne mu yen kidney play much role esone sa enema na eyi the metabolic anase eyi niema ebe harmful to ye organs na ye system no ema ne turn out ye dwonso edeko enti o play major role but ko ne say bibi nti na say o kidney no ehun to chima in fact ya na ya homete ha adwen papa ya ka ya hu se ene no kidney issues no ya ka dialysis dia chronic dialysis a whole lot ne yede ebe so ana yede beboa ama moja no atumi flow for now na as every blessed day and as every 4 days bia obekwa akoda dialysis so no enye adeketwa enti hu behia say your kidneys no yen hwe yi te na no ye be kasa for important ana kwanya ye be fa so a ye be boy your kidneys hu ban how to protect our kidneys kwanya ye be fa so the common way ye betumi e dia protect and say ye dia boy your kidneys no hu ban one enya cirrhosis kidney yakase kidney cirrhosis a brand suo bi atai kidney no anase kidney stones bra bia ayese musiawa bi agugugugu kidney no ho ni nyina no eye put harm to the kidney into one was yenum nsuo frequently was yenum nsuo ententem so yenum nsuo ho se wo na wo were na ni asisa then it means say bia na kidney no kwanya fa so sone wo jonso no aside say bia wanya other complicative say bia malaria anase wada chronic issue say hepatitis anase other issue na wonni sa
condition ne dia na je se bia odwunso na ni asesa na wote se pampan ejina dwunso ne mu a na wo se wo sha se wo num nsuo mu na wa visit 21st clinic ana say wa visit the right places a ye betumi aboa. 2 yenom nsuo frequently no eboa ma yen kidney no ehoto no eboa ma na adwuma ma ne ye all the time eboa ma ne tumi sone eniema da metabolic na ye ka no eboa ma all the time the kidney no very flexible in working and the nsuo nom no dey very much important say e better no nsuo say wotie me na wo dey ne say ebia etwa say nsu kom de me pa nsan no menum nsuo a wrong. Dr. Bekachi say it's very, very wrong. And there was a woman so frequently. Now, faith too, there was a tidy and fruit in more. Kwanya ye first were protecting your kidney no ye fruit no ye tidy and fruit no more. And yet the biana was a ye bit ye benku ye fufu no enkwan ya no. A toda yen sisa yen variety in the kakra. And at the same time alcohol. Say ye be minimize alcohol no and say ye be chai alcohol ne kra broni benum alcohol ono ne alcohol the percentage wide no very less but ye de ye benum ye de ni de anu den keka no eno ne yanum nti eno so no it have much affect with your kidneys no and it's a utie alcohol no e betumi damage your kidneys no and na se betumi put stress and na betumi cause harm to your kidneys no entity ni ye pa nti alcohol na yanum no ye teso kra ye teso na e betumi aboa ye teso a e beboa ye. And at the same time, say you take too much of antibiotics medications, unprescribed antibiotics medication. If you have aphrodisiacs, who do your person yanum said ye be ya ye be to me mana da na ya hote near cornea banner free at ye, and also I put harm and damages to your kidneys no. And it's a wood I was you put a stop to it. So high drugs, no, a bit said tramadol, morphine, red, nominate petidine, and a whole lot. Your uncle bro, what injections are who do I? Yet the war where brand your prescriber be, and I say, in your doctor be a trend and say, unconco. And when it happens like that continuously, a bit to me putting harm to your kidneys and any of the organs. And not smoking. Ye num cigarette ahodoɔ ye num tampe ahodoɔ eniema ye num musi ahodoɔ na ye num de kɔ ye nipadua no mo putting harm to what do you call it ye kidneys no enti ye kidneys ni de egina ye ne ankasa yeso aside say bia wanya condition bia affiliated to kidney no na se ebia ye negligence ne toda etumi ekokofa ba because enuane bi wo hono ma ye pese di na all the time no ye satisfy body na say ye tan ebra kidney no onni sa hoden ne say obetumi asone sa aduane na de bia no ebe put harm to yen kidneys so yen hye ne nso na afei yaka alcohol yaka smoke ni yesan wo eyi bia ye ya na ye de hye ye hwenim say ye frɛ no system nkofo ye de ye na ye de hye ye hwenim ase ye twikoye mu snuff ahodo no ba ku bi gro ekikimi yes e bi nso aba ye de hye ye tachira ma say intention na ye mene ni nyina no it go affect with your kidneys and this way you be a water yes na you can stop that in a bra you will live a normal life you will live a free life. Perceptionally no ya dwene mo say ebia saade we na ma me ahoden no that is your ideology our dwene no but in your medical conditions no e be affect you enti wa pomedin na nkasa no e be affect you organs no enti wonya yi sa perception out of your mind and as wonya yi sa dwene no every mu pe you will live a normal life acha e bi o 3 days 2 days then you will be okay. Obi benum or train tawawi ya no the cigarette ka no the just say we are na they say high drugs
red nom no tramadol and ho no na wasan so e de agu aninsem bebre wo de nsuo no wabɔ wo be de gu energy drinks ahodo bebre na enye energy drinks. Most of the energy drinks cause damage to our kidneys. We don't know yenim into what there's a anom saa nneɛma no kyɛ a ɛyɛ akyɛke wo dwonso no hwɛ wobɛhu sɛ wo dwonso no bɔn ɛyɛ aka dwonso no bi na fa kɔ wo tɛkyerɛma so na hwɛ you will see say you get a different taste altogether. Wobɛhu sɛ dwonso no bɔn ɛbɛbɔn afiri ne normal stage mu to abnormally. No one say kidney no is not able to waste substances no when to me and free honum and the course one remain here it will get to a time no when your kidney cirrhosis kidney cirrhosis I say na nsu aba betai ho nti the detective way nesa obekwa kwotwa scan no na doctor ka kire wo say o kidney no ase nsu bi aba betai ho nti aba ne sana na wenya the right medication na edu ko kakra we say it has gotten effective to your kidneys and this a would team no pain ko dia ye nyina ye mo your kidneys ho by abstaining from all those things na mabobobo no ye niam bi a se enka ye ho abrabo mu kura na we can live and this said and not too much of meat and a whole lot no so and no so muaye enye aduane na enka se bia ene man di ntino I cannot live that kind of things no eye ni ankasa your position ane kwanya your person you say lead the other side of life no enu ntina ma yemfa anti ababa ye addicted obi wo yi sisi yi ebeye din sa obaka che nipa ne se ebia onyai sa ne ma no terms ode be ma wo no ebi ye se ya me free enum sa ne ma no adentin kamingui me free yes adie we say no enkenye ye we are okay with that, we are normal with that finsi but you might not know tomorrow a gradual process oko omo dialysis so a be pray e their old ages and ankra no so be brain na kasankasa the starting point omo enya that kind of infection and I say omo enya that kind of problems. Intino mo me yam fan in a negligence way say ebia ya koswa ya ntino no so wapomudin be sipina sitade a e was one kasa so obon ho ban because when it get to a trigger that is where they will be to dialysis so and the cost of dialysis in a day no enye easy day bia one spend could have 500 Ghana cedis for your dialysis. Intino you imagine every blessed day now back corner yet the dialysis basic so now compare for a whole week here it's almost getting to more than 2,000 here chiri. And where will you get this money? Into no dear year catcher when then they say 21st clinic ye be ya ponoma to honum say ebia wo Johnson and Moassa and now when your symptoms be to say unya namines will not see a shall see a show will not see ya to treat when some year to treat once a Johnson and Macama wo Johnson and Nina Sassa and now say who trust I see a Johnson tentem what could trust scan you say you don't have any prostate history when you prostate near normal bibia ya kama bra 21st clinic and I say obeba me ya the near ya further investigation to see to it say ebia now kidneys na organs no ni nyina is working accurately ya juma from Monday to Saturday 21st clinic ya bie ye pono mu ato honoma oba ye betumi abo na any kidney issues no se entruga ye ndro chronic stage ana endru baby a was say ye de woto dialysis so na bia kidney stones ana say e bia cirrhosis dia na adwuma ye betumi ayeden abo. Okay. Inti ne ya kan nyina chi no good mo chira kwan so very fantastic. Now kwase me say 21st clinic yeah dwuma said dem di kan you know every 7 o'clock to 5 o'clock the last person goes before we go. Now up at 21st clinic one Nkoranza Adea very common akra we sakra be kire we say we go new market right after the traffic light, you know. Presby Bank ni yanu wa muna ya dia ni mushe
oba 21st clinic nko apart from Sunday nko na obeba na ho yetum but all this ye juma 24/7 oba others who kidney issues, others who liver issues, hepatitis issues, anti-hypertensive, anti-diabetes, and sciatica issue, nerves disorders, and Adea spondylosis, typhoid, malaria, any kind of condition be with the Baba 21st clinic, stroke, and then a whole lot with the Baba 21st clinic in Kwandia. Ya ready say ya beboa ama wa pomodin mapa ebia na wa kokọ baby wabamwabu 21st clinic say wodi yabra na onye den onfa wo ento aduru so anase wonhwe wa pomodin no na NCP ensita meaning baby a wakokwa wabamwabu but the only thing ye assure to give you a quality medications and I say ye ma herbal medications ya sonne so krojenya yemfa bibia nye de emfremu sometimes adwuma obu hono ma ne de enye drug ne de no enye se obenum eduro but ne de ne ye ebia e was ye kirekire no aduane wei and I was a woody this is the fruit I was a woody sabre condition where aduane wei men ni at the right time men ni this time ema nipa ni tia ni amano sa guidance no obeye okay and obi so honoma hu be hia say o take aduro obi honoma ne de ye massage obi ho ne de ye mfidie na wose ye de eto no so na say ye de hwe no acupuncture ahodo e wose ye de ye de bua no na pomudin esipi na esita ente wo de bra say typhoid o say de yo infertility issues infertility say bia onkwamo no entumi ngoba o de kan na keja team entumi mwa ubema no ahyase sote anase unhunu ho ano a o de you come to 21st clinic ye beboa wa ma apomudin mapa se ohwehwe ye na bibinti untumi emma wa na opese woye enquiries bia obetumi afre yen wo 0544 66 44 10 0544 66 44 10 me pacho eduma mi si number no so bim 0544 66 44 10 enti eduma ashase a offer 21st clinic at any point in time no yebe ansaw na assistance bia na say ne atwa say yema wo bia no frɛ say ye de wato aduro so na wano maduro na no so still obi pino kwa na ekosoro o condition no kwa na ekosoro a ema wabemu wo de bra 21st clinic ebi wo okra na wo say remedy bi ne ye kyerɛ na oye na afi waye okay oba to the first clinic ya beboa uti pai wo gain all the time ya yiwuti no sa wo ya bema na sa wuti mi a ubetumi yiwuti no nyina sakola na fe wayi sakola no wuwia no apekubensuo ya born mfoforo no na fa hohoro wotiri mu saa ne wanim ye ne saa frequently for almost 1 week uti no tanya migraine kwa dia ebetumi akoso bete so uyo bia utita pai wo pa yesa remedy na machira wo no ebetumi aboa na hwe wapomudin so yi na num nsuo nso ntentem se de machira wo no enum aduro basa emfa wo pemu enko baabia nkonkoto eduro se me towe ebe damage your organs ebe damage your kidneys no ntesa wutie mia na why very very careful yada wo bibiara so sika no so mra more na bibia anya kama nti ene happy birthday enkoma manager Bojibo yankopon enhwe super omo hoden ne enkwa bibiri menim ene party bi bekoso a anyway happy birthday once again enkoma manager Bojibo bia obia yankopon enka ho eniti yakwakotie Dr. Amos yasan aba na yebedi nkomo kakra yani PURC4 ebedi nkomo na entumu aba nkanea ene ensuo mu no omo de ho amanebo aboyen enti yenhwe na yenkonkudi enkomo kakra na yemra na okay enti yenhwe
Bono is regional boss edema PURC yɛne no nkɔnkɔdi nkɔmmɔ kakra na yɛnhwɛ yɛwura Kessel Asiedu na yɛnhwɛ ntumu aba Abraham nim sɛ yɛ kra deɛ water de sɛ yɛ Nkoranza water supply system nti hɔ no deɛ am sɛ yɛnhyɛ da nka ho papa but light no Nkoranza water nti yɛnka ho na aka baabi foforɔ mu a aka na kanea nso deɛ nti bro sɛ deɛ yɛ ya tutumi na ne na yɛhwɛ sɛ yɛbetua yɛtua nso deɛ na service no nyina ne nan so na nyɛ kama sɛ aduane no ɛde na ne boarding a atumi sɛ yɛ nti ɔmo tutumi deɛ na yɛbetua so momo ayem so nyina ne nan so yɛnso ntumi fa nya adwuma na yɛnya sika atua we de kwa homa no so bra but Mr. Sedu line so on na PRC for boss Bono is Mr. Sedu good morning my pacho na apomti sa no pay okay yeden amiase yo yeden amiase we there am say be some days ni na yɛgya kenkan na ekohu sɛ PRC for increment aba nsuo ene nkanea electricity and then water obani eno kra percentages ne sen na afi eba ne sen na am sɛ ntumi abai ona atene sɛ yɛndi tagilege no sɛ nkanea ɛne nsuo ɛho ɛnhyehyɛ PRC ɛbɛhyehyɛ ɛwɔ nan no na mmaa ɛkam kasa PRC yɛyɛ tires ho asɛm na yɛwɔ baako a yɛfrɛ no major tire na yɛwɔ baako a yɛfrɛ no minor tire okay na minor tires no ɛno every 3 months not every these words na yɛhwɛ nesi a ɛrekɔ na PRC ɛdebɔ aba na ɛno ɛna yɛfrɛ no time adjustment na ɛno no ɛfa anasɛ ɛsɛ 40 variables and we understand every year time. But we say $50 exchange rate. Just say $50 and that's the rate. The head is good. The financial year say electricity generation. I don't know, Chester, and can be there a money. Say, you to hydro. Hydro and nature or movie thermal HSA or movie found and one Kanyano Amai. If you say that generation between you shouldn't start that. Because most of the plants are of the generating and clean area of the gas. So last year, PUSC at a point to at a point, it can say that variable we are avoiding now you say a bomb a book. In the PUSC at a bomb so. Against the fine epidemic attack. It's not a variable, not a caution. Now, this time, before the union, every part there's other county. Now, yes, this time, no one ever spoke in that a kind of thing, generation link, a year kind of people and that
na PUI your functions are man say no if a woman say I can say a more usually in student Kanya woman na yes I am more or more woman and then Kanya woman if you look at that quantum carries in and track it utilities no or you didn't turn under the there. I say, yes, na I saw more big even. Yes, I say, or more, I'm calling it bad business. Yeah, so I say, yes, I say, or more, they wouldn't over recover. Yes, I or more, then you come and more. From which it was then, let's say, how about that may no one in any beauty. Quick. PUI just time yes. Self-tariff adjustment. It was just a call electricity. And I was saying to it is just 4.02%. And see, we still let's say key is from 3rd of May. Nkoranza project Ghana was in work every day, but open picture open family you know Ghana was ever from one and also okay. Enti mpacho nka obesi percentage no so bi ma eduru ho no na lines na ya baby is okay. Mpacho me say open nkanya yeah it picture up for 14.75%. 14.75%. Okay. And open you here and it picture 4.02%. 4.02%. So in the administration, what that says, so we do with the customer here. Now we are between 0 to 300 kilowatts per hour. So now and what is in 153.26 per but the year they call 175.8743 per. Okay. So we about 15.30 Ghana per unit. Sorry, 1.5. 150 per unit. Oh, it would just have 175 petrol per unit. Okay. Okay. Yes, and okay. Inti ebe take effect da be no. Ebe take effect million to more 10th of May. Inti 10th of May the control quickly that that's in yan monto. This year one is a if I say if one you know the last quarter say almost no money the what the generation say the last time I quarter time for me now what you are homogeneous and Tamiam and no workshop the body is and Tamianoa is normal empathy. If you look at the land area,
na in school about 34.81% of their generation are making say almost you do in and that's it. No, 34%. And what that this time yeah, about almost you should about 28.80. What about the number of you do found the current term out there, almost you see more, and that's also you see more. And that's what of you they bring. Okay. So the exchange rate is so. The last time I hear now exchange rate, about 15.3 Ghana cedis. Yeah. But we say sometimes because I put 15 Ghana cedis. This is about from that balancing say amount for any strong say or more in the Kanya I don't know I read you say there's only oh okay inti ebetimi so abase another quarter no anase second quarter no say kobo ye boom ponko akohwe say electricity ana ensua ebetimi so abase ebeba form ana ebetimi I stable agina ba bi agina na eventually like check near what come. And that is the beauty of your quarterly tariff adjustment. Okay. Even because a tracking variable way. If you understand the next quarter, always in 2 actors, no way you should hide those more because hide those for very 40%. Yeah. Oh, now dollar no about in Ghana cedis. Inflation to Abaco, and no Dama, can say, found born at the end of Abaco. Yeah, yeah, better. Now, so you would say, some violent to be and cultural. Almost what they call every quarter pound where then one, the Tanya mine, and no airport inflation, air culture. Generally makes for more in Banisa Bama kind of now for sure. Definitely kind of at the bottom. Like you would say, Tanya Mo in now, so I don't know, 8 now, here at the end to okay, but I sometimes you know ya na etete so say amount for say the etete ni bi no say you call IMF no determine sa prices in the demand but what is asking to be that yeah my and to when you say an independent institution yeah let me abominable even abide yet the decision about abide and trying say that the end of the okay here let's say and I come back and say they said to move back you say extra and also you need a human impacting and then young you may depend on trying but young you may amount of it common then a buying parliament common you need to go to try common you need media in common you need to before common because of more issue not affect the airport not UN affected utility to me. That's a trillion about and say amount of that more amount of it balance with an independent mind. It is oh, okay. All right. And yeah, Mompa Sebeya next quarter no.
saa ne ma ye bobodi ngina estate range estate exchange rate ene nsu a ebeto ketomo a na boan a na ne ma na nkosoro ye no awe no na se ye nkokra yi bebiri amfama eno no bema ye nsoso ye ho ahehan timamufo ye so ye ne ma ye se ye to electricity ene nsu ni ngina no etimabofo empire ne mo meboa yeah that's a Sompa FM that's pa ati for that was pa enti we Kessel asedu PRC for a boss obun is na ye no akwakudi enkobo no akasema no be se 9 na Nkoranza abo ewo Sompa 90.7 eso inti na say abena one unity mani wasemni say exchange rate ene ne kekeka ho ekosoro dia ne definitely another quarter ne ma besa akosoro bi on say me bisa sa question we me bisa no pen ne ma san bisa no say on say bra call IMF no na manfo ka say IMF na editame man electricity ne ade o say o kwa TV nti o say entesa na ne ma obobo so no ni na eyema eye enkanea ni nsuo ekosoro eno nti mama ntie mu kakra na enko yenim aju said opani wo kire mu no ayedin 310 cities enti bra enye ize desi azade wo electricity kwa ensio mayo yo bedi anopa ne anwumre obeyi amankwara school fees nyame ma enyare yare nso bra enti desi anon sade ye ka no no ba mo ayedin kosi da be na timamfo ye bebre saa enti meye yi esanso apeja enti se ye busuma adwuma send ye de be ma ona send na wenyina atete afirim enti no se de o ka no mpanifo ne ya Ghana no se ade mpo ne yenyo ye kan se kan fure kan madam pan ye be se mpanifo no enza de ne feed Ghana policy ye pa huntuman ye nu adua bi se anuane bo ayeden untimi nto bare untimi nto kanea ensuo so ese ababo ne ka ye tie mam ye to kanea to nsuo to bibia adwuma bosume wo ye adwuma se na benya kuani okoba onsusu ye kika we nyina akoton wa we nyina nso tetifiri udiem enti die ne be ya ye mpanifo beboa ye ne a normal ebeba from amatimfo ye ho ahenha ye bra ya sempa nti ye tua no so no omon sum ye yie omon tutu no ma yie na nsen kan ne no kododo se de be ye benya nso ye adwuma nya sika o so akampa nti ye tua no no ma hwe service no so service omon service because na nsen se de kan ne dundum no ha adwen because you say ye matum a be take effect me na mitua na ade no so nyina so a bi mfa nya adwuma de na che pa na semba nti ende be sro mo say mo nye bi mfa ho okay na Crantry executive director de my alliance for abaline so na National Service Authority staff union de abase politics eroro mo adwuma mu dodo political interference ne ade transfer ne se obi abaye posunu ade na kwa ne politics din ho agim nti ade a omo akondeme nti ye ne nana eni sa aseme hu nkomo kakra nana kran anopai Sompa FM ye mo ache Megezu Adwumawura ya nana Adwumawura nyame adom eja etita ho obia so ochia o minim sata jima so boko nyame adama ejazo mparma ya jimaye ya onfia pesa no pa bintu bana pa tejime na bintu tejima kompanga ni buzi abumo ize akaka bi na yesi dana ifia okay na nanti ebehwe ayi NSS foi de na ansana no minim se watia se yewura Asobairi ono na ye parliamentary candidate edema NDC amenyuko no Nkoranza Techman South afi 2024 na mse yedi no ho nkomo bebre bra
na MC position beto ho na yete se ndi abewuram ni ade nti ye hu se position foforo bi akode ama no de nti a mepese di ho nkomo no se MC issue no bae ne kasa fa ho a nene ye se ono na ma point no se onko enko head school feeding or Laura Nandom District Assembly na what is asking me me and the can make sure what you for na machia Nicole for Nkoranza 14th and teach you William Roberts NEC. The meantime, every day you were there, that point to do that, yeah, the na men in Tiemono and the way food user and Mamma Day. Said you may see me, you are in vision buffer here. One can't only make that another group. So, about the year, my kind of it. Yes, yes, no. Now, no, the amount of appointment is the best appointment for him. I did you kind of Mama, that so many should walk and you know. That came with me. We are a can't think about you. Wow, and keeping Kwame in politics. But we use the word nitivism. We use the word about nitivism or politics. So, if you have. Ya woman has media or politics. So, and yet, at the end of the year, the young man is my chief figure. When you see a few shadows of the court, Kwanzaa of the content and clear, method India. The council, no matter how India popular in a sense, that nativism not illegal. We know be a national, we know be a real martial book. Women in the Great America and the United States, I put down here. So that is, we put me and not come to be in the money where they get it. Walk empty. That would take my hand and I walk. It is all empty. The best thing a woman is what you take one of. You get so them and bring us in. What you know, I call a man appointment as school feeding coordinator was all within the northern part of Ghana. This is as well with women. Don't take offense. The whole school feeding program, idea is near hard, but not of people about study. Idea feeding in the school is a challenge in my home. Teaching quite coordinate our now, boy, you better get better watching. I think you can contest for MP or one that will do much of a amount. If you imagine the state appointment that a man for his own interest at the one this day. Okay, Mate, young fair Nuncio, now I wish you know all the best. Now, young share National Service for Semi Modiabe to Jay say, I say, a by interference for more transfer no mujumedino, ya do sodo, inti omo kahwansem. And I mean him say, National Service Day, Wako yo chiri ni mampa, Mumasuyanda Wakumadi, Unim, San Semino said a city in a. You know, anything. Let's not go for no more mobile or much trust I they are very interesting. Ghana had never been cautious. Many nine and you say Anka in it. Answer with them go Macanda. National Service. I was a fine appointed National Service Indiano. And then minor. It has become a political tour. You shall show everything on the green. And yet, I was saying the National Service no. And yet, autonomous, as in a home. Now, go back to Abraham Weaver and we have you no the other show. Abraham Weaver appointed in chief executive and Luna National Service. I have political institution. It's on the first to say, Abraham back to the Yamano. And we can do the also buffer. It becomes political, it be political interference. So, that political interference and the also was we did that the same thing for national health insurance. The provider appointing with an easy bar appointing here and easy bar appointing there. Then, from the scratch, it's political too. And you know, maybe you're more kind of any other buffer. And the other thing that is a political too. Many other people me and also among the forces the area, the political people, the urban people, what they are saying, more you mean to say, yeah, if I get manager, what you say, the sad is that I find out no walking to it in a very little. Banana, I did about Ukraine say, sir, a Jumekua,
ye ka ho asem enye NSF nko a enyumenyuma te say they would have insurance abeka we kame say aban no de ne hu ruwura mu mmara no kura no Ghana mmara no etia sa ne ma no ba say ubenya power no a mmara no da ho no yemfa nya adwuma o ye ne epe Enya uli ya ma ko ba ta ne se unse aban no na appoint the chief executive of the day CEO fo no e won say that a system no ha no anta no e on ne the ko ba se the here ne ka dey bia ye wo ubi a we head director general for health insurance ye wo number of years or years ma about for ba ni nyans kan ya nta appoint the new one so the mention this is that for no dey nya but when enter that ya ba ba ne de abendia ba obebi ye na o appoint ni ba not so health insurance chief executive national chief executive it is not that institution is not a political tool abendia ba o dissatisfied in crop. Look, let me tell you something. The key answer that means that there's a political person, you know, and people, a big person. As the CEO was BH2 a national service public pushing. He's a very popular person. Pushing high in Yaman. So I say, office of contribute astonishment. It is that increasing health insurance, nominate national service to pay and increasing like political and equal. To be about. Ye panic among for the whereby the NP whereby the more side, the more level. To see that makes a very national service for or more district secretaries, Nabrano, or more fees. Yeah, political people. We MPP youth organizer. We MPP organizer, we a secretary in the it means that first initial bar, the youth organizer and secretary in the who is near media. So, on my time, the sign of a political and what of my inclusion in Kango. And Ghana, it doesn't be a thing for your own Kanya. I was a sign of money as Tobu. Let's not tell the two presidents of it. Okay, it's some such no master. Coffee Kwanza. Now, when the starters the Wuti, HSF Kwanza the Wuti, but now, when you don't forsake the day, the old national service, no, which not next year, no pay national service. So the major no. Now, MA, my national service, and my national service, who put in national service, no, I study can chat because that could be the not what national service and can do to us. Service tickets, right now, the unintended, look at it. Over between the immediately, already answer my role. But the opposite na kwa bungu kwa mugito na kwa hanga. The next thing is nyamake. So it is here focus on how to revive national service scheme on policies near them. So it's just a political and never change. The result now on the Panda and by a thing go for the go to the Gano or go for Munye, and you for me, and you show Maka. Gina, Ujimbe is not at this home. Ufa 34 million, I will be doing jail. They no precious and area. Like I said, woman is usually increasing and more in the other sorry, at the people. Okay. And I jaw crown now president eba touch my Feed Ghana program. Obobo niema ba ku mi ni bi so ade a okan a me pese ye hwe ye o say $400 million isika chicken kwa etimi de kra e de bagana o say a shame nguase ma Ghana nti braso say sa na ma basa na yenjai invade wa kache assemblies ahodo ni nyina say yenwusu local niema oko ebi ase Nkoranza South Municipal Assembly nkunwa ebe ye ho niema ebe yusu niema ebe yusu e wa assembly ndi ni nyina yenye local niema na nko yesi bibia ye kra bibia ye kra Vinyare, Vinyare ni lelo. Sabi, amasa ni bora, omini sabi yelo. There should be a law. I was saying that I say assembly biya. Niema mutu biya for my maybe 70%. Order there. Na odu anaka unaneri. Na ageba ko pa so a emboko won say hamen ni say. The first one just to get back and forth and already existing poultry farmers no. Then ye yama omo.
Policy no, dear na Ayama existing policy family the Nkoranza. Big good domain group, near other places now. That is policy in grab wiring, or giving talk, no video on board. So the nation, or giving talk. And Kupana air balance or Papa, the night to hear for policy or mountain Pokoma on a or just an Catholic on their more a year Poko and Kate Pokon to the theater that is but I mention the existing portrait industry no. There should be near here except war I'm waiting after the dinner. Existing portrait industry demand dinner. Look, I'm telling you, we can't get to anywhere because one idea to the portrait one area no. Now, go on the car, you're not going to get my position, you know. Tell you, for the profit, domestic use. If you have from near my ring, and they said they are pressed and therefore the commercial and international everything. You will 1 year 14 pounds and 12 pounds. I was here, my attention here, the echo so. And you see, Ghana project is a program, you know. And I hear the Yaka Mamma Monkey say, Amando, a continuity and I am original. So, and easy upon by now a school feeding program and before the attack, open to Omutuaso. Over health insurance or open to Omutuaso, I guess a government, a continuity, a man no aid to us original. You can go back, the whole the young one police, which is benching to whom to go and no Christian. Ghana program is the same as planting for food and job, never. The same Adea Abia. And I'm saying, they were Mama and this abandoned banking, you know. Or the woman and Tokobia, a woman, no, my day, or Martin Fuchsia, because it's really a pro. They will be Dino and Aspan, and a finance on the Passoa, on the no, and a Asia. So I'm hoping that a policy that you have Mama and to us, you know. The existing poultry industry now. Omadi point refers to amongst the ama poultry production and my poultry. But the poultry industry means now. Hopefully, it's in a woman employment and get a cost. Yes, this is unemployment. Nana crying entry and pay Sompa Yadasi. All right. Anti Nana crying entry. And Yakokoti no executive director Edema Alliance for and Yeti no Binia Me too kakre na dia waguo no eno na wotwa sompa Adwam dase na Ghana fan de adwenye izo amon ben kulani I don't starting to say light for no. But in the maybe I was a one by public number 3. Okay. Because some to light boomer. Light no. In Penny was saying I am Grandma cry use light and do the same. Because this one right free last week be seen in a lighthouse how lighthouse and I say and you may find in Chimubiama. Oh wow, that them man ya dum can ya find in Chimubiama. Send ne say bedum kania sien kania yetia ka say bedum kania 90.7 FM be mo nche mu bia no ase bedum no so a o ka kra be ntie on nti bo na o mo so mo ton kania ne mu no o mo da ma ne e betua bat say eska na mo gino mo fa o mo ngino fa ko yesiesie ne ye hu sa dum so no yedai afiri wonom ne yankoba say moto nkania bo mu na e ho na light na je fan light na the phone eye we amode ye adwuma de mistake timba mfonso timi den eba na ye wo emergency so timi den eba but ade bi wo ha e what am public na ya we say e bia dase e be de ye bedum kan ya nsiesie ye be yese na public ni na ya we say ye se bedum kan ya yese dase tam se be so Nkoranza wonti bi o ne won say fun sa na edum na so na sama fun na so ya sama fun ne ma sama fun ne ma o na duma nti bo ko se wo ba duma so wo free bo fia na se bia wo na be se fi na so bo ko na se wo se one person number se nti wo so fi so a wo ko na fe be se bo free na sai because o modun dum light ne sama free na den akondeme wo hunu nti ne ya o mo so mo to nkane abo mu no o mo tum dia se eska na o mo tum a ambaje no o mo fa ko ensiesie
se na be ya nkane no be gina so kama na omo nja sa no ma na omo te wona omo ye no 2 adwuma nsuo na omo ka sa moto nsuo mu kroma sei me fia metimi hu se obi aba se obata kilometer so read meter na wafa bela ya use ni week ya use ni month ni nyina be 2000 adai say 2000 adwuma me say pa na dam se sia ana mo ye do se na mutifio fio ni pa 3 pa ti fio adwuma ana bosume 2000 me say pipe no be arrest na wo kan adwuma current beg wa mi hunu adwuma na 2000 de adai current beg wa mi hunu wo be hunu say wo hunu abra nso me kan wansami on ba ye papa bi na bi si alai se mo kwans be bia bank we idea for bank no wono wo se ne twa dan go bi si wono idea for bank ye wala se mo kwans we yai na dan go bi si wono papa na be bubu nya so be sinto oye na ye pipe ne sa alai na dam ko o man twa ni nyina mu pipe ni nyina mu tinso no be si be 3 months ni nsuo ye bu nsuo na nkoma ho wa hunu na wo de water be ba wo de water be 2 times to wono se metua mi wan so meter na wo no meter mi hu so bia ba so ba ready meter 90.7 nti omo say adano announcement omo de ba kan ho no so TV omo kire say se wo problem wo meter ho a bra be report wanti me ye sure say e bia mo meter no photo ewum problem wo enintia because bosome ba ko de wonti mi kan chem say nipa me nsa e tifi na ya brem 2000 na wako ho ema adwuma he ene ense ko proma sei ko one ka so yes ume read meter esira be timba because adwuma sama me kan esira so read meter no me say me hu se me atan me hu se be read meter me call na some be read meter mo bo amane adwuma me say last time bi last time mama ya wo opposite ayi ye fere say star square oil provision story ayi sketches mama Uta mami bi wo ayi ba bia na first na to ayi we akoy doctor Uskan come we ne nchon mami provision store ho me ko on bi dia ayi so gede wo se won da bi o tena ni mu wo hunu se via ayi for water supply for na ba water be redeemiter nso be like water be den bra no ansa na wakate bo no ko meter no ko hwe on this sometimes be ma de mu nya fanye den e ma te mu fo no because enti ma say single month now the water be ba na nipa 20 quality fare water about 2000 we eba da ben babe na okay month be mu de mesi aduma month be last month water be wo de people na me say ni say ba china mo ba fa bre me fa ma chira ai chira ba chira ya ha say won say nyansuo no so wo so mi nsuo wo mi nyansuo no aduna me ya say nsuo say ye no nsuo na say ma ko ma ka te say bibi problem say na ai abanti yesterday ye nyansuo yusu so mo de ho be la ba o mo ma ye adma o ma yeyo o china wan fa ma menti ase wonti ase je say ma hu ansa ma te me ba mo because asem we dey name crime TV da yes because be question e bi da say nti sabi o o mo mo che kro mo yusu ye fe ne say no insori dwale ayi fo be me sa wata be ko you see sometimes no wo ho nkran na ga ha no ade wo ho a sa de no kra wunya emfa nyi dwuma sa wanya mpodi a na sa de wo si kire me bu nso be be de no na ha adwen no on me so me nsa de no ko so be dare no ma sa bre obe 2000 sa no de so no asma ka tell me pipe no ade say na atwenti mo ye last time ye Sompa high na ye light se me ye we me convey for office me ko bi se me complaint o ko ye ba minister be ye dia nti ma diri say we kura so na ma ba be ye on mi wan so a bosume so a o ko to prepare dia na ya tiri say hu o da ho na o ni so 50 series credit was so be ade be chine instrument on nti o so mba automatic chire mu because how na ko so latin from pay for member automatic chire mu say enema say ene ko so eni tira bia bosume wo credit be 50 series that 20 series was so a bosume so na ya tene na ye ntie won ye because ade na ko so wa no eni kwa se san ma ko so sika pe di no nti obi ya sika 20 series 50 series no ko to prepare na be gun meter so na se bosume eso na mo say anadu 2 o'clock yesi bia me mu nti no credit na wa ko to agusuri na ano me di na wusu nti ye ko ma ti mu dia ni nyina no ase agu ade je se basa because nipa na kotana de wa check se bia man ti se na me twa e ma ko to agu so mo say an e na street light e na tete areas na den firimu
saa de bɛka no tɔso mu nti wɔn mmra public ya ɔmmra public nyina ana bɛmfrɛ press conference na tɛntwerɛfoɔ mmra bɛfa ntoɛ no mu sɛ sɛni tiri abosome so a yɛte sei biribi sɛ si nti womita wɔn ase bi na yɛ nyina nteɛ ho ase na wokɔ office no ka na baaka ne basaa bi na ɛdɔbɛde akyerɛ wo ɔhunu okay mate nti saa wɔbɛne ha adwene mate yɛte nkora no asɛ wote hɔ a meme sɛ duma sɛ ɔmekan meme se nyɛ sɛ bi se wɔte sɔprafoɔ no bebree nkɔ check meter hwee but one bɛ no bɛpɛ ne bɛde atwerɛ agu so bɛde aba ɛnam sɛ wokɔ hɔ a woni hwee kantorɔfoɔ kɔtua dabi menye ntom sɛ dabi na yɛ wode ɔkyena fa ɔmo de ɔmo check bill ɔmo read meter ɔmo check ɔmo read nti mi meter na asɛ no mi meter na asɛ 3 months ni no ɛsɛ bɛ hu sɛ meter na yes mi meter na asɛ 3 months ɛsɛ bɛ hu sɛ mi awisu so 20 million ma 7 sɛ o meter no asɛ ya na yɛ adwuma mi meter nya adwuma na wakɔbɔ mama ne adwuma me se nti sa adwuma te question sɛ ne kɔdɛ kan sɛ nya adwuma ɛdɛ ɔbɛ read ya hu sɛ ma awisu so 20 million ɛna me kyɛ sɛ o meter nya adwuma no wabɔ mama ne ɛna stella ɔmo meter twale a meter wo yisu a wọ́n ti meter no kora atam sɛ obi nso na ɛrɛ etwale ɛna tell me bosomi we no ba meter no entwale te sɛ mo kasa yi because say yesu asent ukɔ ba bia meka betwa pipe no mu na ɔmo de yɛ sili so nti so no kora ɛrɛ ma mfa na manya so kora ɛrɛ yusu na so mi so 3 months na 20 million bramia ɛna me kyɛ sɛ ɛna me kyɛ sɛ adwan na ɛno anti adwan sɛ fabra wakɔbɔ mama ne wakɔbɔ mama ne ɔmo yɛ awɛ sɛ na wo mama ne ɔmo da yɛ awɛ me ma compress ma me meter sɛ dada ma meter sɛ yɛ no ɛna ɔbɔ mama ne na ɔmo sɛ ntampa na yɛ hu sɛ water bill ɛba kɛseɛ no me sɛ da me anka tam sɛ ko office wɔ sɛ yɛ water bill ɛba no yɛ nteɛ ho ase ɛna esie bɛhwɛ yɛ esie bɛhwɛ ma kan sɛ fault yɛ dɛ ewu me net fault mu di a mo dwuma nti mo yɛ mo mɛyɛ ma yɛ me se me di wona ko ɔma konya ba mfi bi bill ni me so ndia kyerɛ deɛ ɛna meter ma obi abɛyɛ dan ma ayina bɛ pipe na de asɛe ɛnyɛ yo obi na yɛ ne problem o baabi ɛna abɛka yɛ nti na one lie ɛna aka yɛ ɛka 3 months ni sɛ wo say 3 months no wo read the meter ɛna ɔde water bill abɛrɛ me so me say meter sɛ 3 months ni meter nya adwuma ndi sa water bill na de bɛ unya sa figure na de bla me nti ɔkyena fa bill no bra na sama ba tiawa aju sa de bra okay Ghana accountability deɛ onum sɛ ɔman no yɛbɛka kan sɛ yɛ mamara no du ba bi adwuma yɛnyɛ ne review na yɛmfa no ma bi ntutu yie tibamfo bro dia koso nyina echi da bia nso energy sector kada ho energy sector nya sika nye wei hwetimam ni Ghana ni se na se fie na metimu bill pa chese yes sabre ma me nkokrafo ne papa nkokrafo no 3000 4000 nanso yetimi tuatu se wanya ne ye unka ne afri so disconnection ya disconnect ye tuatu we nyina kama ko se ye Ghana fo kakra na mumia ye saa ye we nyina so da bia bete radio so TV so energy sector kada ho yenya sika anya we ntina kane akra nyina ne nan so o man ban kra ne yetimi asa kakra bi fiu bi ya kan kafo no me de mi hu se saa ne te o mo nwe ye ho omunwe ye ho sa enti say the break kan bibia ne nipa na cotton prepaid say the airway na etwe kono sika peja at least education mo mecheche ye mu asabio yanko school ya ye nim say the city yi na mo adwuma no ye mo dia na professors de mo suamu nim no de timomuni ntiase na at least busum yensen bia kura no ye nya sa education no radio nya na ene da ubokura nya na otimi fa da wuro brom mo mehiem na ye nkyerɛkyerɛ sɛ de be ya timoni bete ne ho ase a anka ebeboa nanso okwa kyerɛ ho hwan ena eye eno ansa de onim sa afa aka no akɔtɔ ne ya twe ne nyinaa sa na adwo ena esum betu o kanka bi na wiwo eno an sɛ ya twe enso sɛ de mo ka mo tu kwan a mo akɔhunu bi a mo sie no ukwa amahalo bebre so a ente sa ye nimu a muni ho musimi ho ye ni wonti nyina bobo ye ho sa anka du ba bi na bibi ni a na nka ma baba nte kakra ma be cheche no mani so kakra na nka ehu de kwa nyina aboa ye na interview na ye said na nakare ne national service scheme ho adwuma said ye ni nyina no ene akoye politics a bibia political bibia so ye nya ma ye Sompa na say yo amanyo something hu ji bibia mu a na say
enti ye besre se mamra no nete sa tumi ni kura mampanifo no tumi ni kura party members no tumi ni kura nti omanyi obi a ye ne de obi a hwese ne ho beto no afa na ada die da bia wo ho da bia munim mudi ade ko esan ba da bia mba mo kan stress a na eja to ho na chese mfie won twfie na na etwam na ga na ti ba bietum na ye kra esi a ye nye kua yi ye pa huntumai fetre sam da bia na o mani ti ba bietim ti se obi anyu obi a ho de na adwuma ebobo no buga sa na ye ko eno so de emwa anti at least esi a do mo hu a omo nyama yen kana fo amenya omo nim ye hawo no nso nim de nti a omo nso ano mfa ma yen obi apedie wo bedie aha adwen o ma no ha adwen. All right, brother Aba, but you be lines, you know, you have a few calls. 0598994994 wa adwen chiri another brother. Yeah. Bibia boko. Bibia ko ba bibia boko ye chia na na matran konya chia sofo na bibia wotie na no pay. Adwumade kan niam na simple pa. Me ana medwena o madwena me ade a medwen pa ne se politics yura ade mu kura na ye benya nipa were technically sound. Nipa. There was the look for the one. Improvement in the media for accountability. Not what can I can not me, my dear, what you mentioned in the book. I will have you today in the party. What the Atuna might not for 1 and 2. Accountability. The back and what's the accountability no? Accountability no bullshit. The say you do what could do the home. If you are not you are not told that my cat on the also dear or home. To say, who said it's the one thing. Instead of the first attempt that you never more like the man that you may have. Anyway, they put everybody look at you. Then if you reckon you may come, what then when you have all of the world and you are not enough. The first one you have to them to be a back of the country. If I don't know that the world to be and the Mama. Muhammad will move up to the Mama. And I will do that Muhammad. Which is with Ghana, the president here. Put the constitution out from the okay. There is a number and shit. I can remember it. Okay, Martin. Yeah, when part of the I get some contact. I can let it down for pushing. Martin, may I say 0598994994 0598994994 ofre now to my yebefa na yedo ako okay nti brother yes and kind of time did Acosta only kwemu no ye health insurance company. The man, even though he was appointed by a certain government, no unim ni ana oye. Into will buy and health insurance and improve. Me and me how I say ya appoint to be so MPP so NDCU. You bring your war now or yet technical people, and none of your problem. Because so you know about no better try and error. I feel no about ye better testing or tried ye better trying your testing when you bounce no I say you might be into we bad the piano as will be quana at miaba when you walk any idea dingina. I believe all your health insurance now first person call register you be called daho adwuma now regional municipal ayo amount for called daho now be kwana maame for no mo ma na mo gu ho Dr. Baumia baye with just a click no be introduce you this digitalization you know pa na de ni fiwo si enyi po madwumu do asa na ma ye kan nyina na interview a wona papa ye wo yi PURC ni nyina de mi hu ni say sometimes ya na political interference no changes na ya na ba bi okro ne yi unity na ya ade no unity the idea na ba pa aban ba na yi na firi ho de ade ne ba na so ya say ya ba na aba o ka bibia wonte o cheche na de ma wonte ase ye
ya na me ha unyina ntinka me de na ka sector bi okra ka menya kra na e o si nya pure technocrat ye ma obi a oni background ne nko yeah we say interior ye tam obi a ne nakoto loko obesu interior so ade is about security intini pan so fi say if you ever saw ya de ne so nya security background no ti boanya sa we mu no mo kasa technical e won ti bo se no mu di ADC ani enti ya ade aya na enema ni nyina emwa na ya now can national service. I don't know why they are complaining. It has been like that since obia ba o medal with the you know na ni nyina so no mo no the one thing say oba ni appointing ya man ko ni bia ne de ba obi ba na e na tia ne dia no ba be ka me I believe say a political interference or no political interference o and maka no si edi nipa bi e ko ha e o si edi nipa wa fama nipa oni madwuma ne so obi wa go through the mail the Lord is Dr. Kwame before so what in the area of finance you know so what did the right person yakọ yes obi otini be bia ne as a rewarding because we campaign ne ata na kwese baby uko through one match said the all kan okra we dis akwa onim the okaka wo kra we layman na we ka beef ba ai ne ya modia no mo kan na one ene enye wadin say so be kire wade o e wo se wa opehu ensuo no ye den ni kra person mo ensuo ba say techima ne ensuo tu say dem one you two mu use community water but techima ne your private water owners and I'm saying Ghana water private water owners and they say come omu tre kwa Ghana water na say in your kwa say ya ha no so apart from Nkoranza water supply system your private that's more money omu do so kura bebiri correct entino say your kwa so ye check ya de no me na mini akwa bi tie fi ho no de ade bo wa check na yibia na buza so ne no so no na ne ma me bi enti o ma ne hu ye yes adwuma de batu ani ma hu no ba ko tua mi kura amro so eso bia o se hu check pa o be wie no na usika ne ye kakra ani minim so omo so de kona e ta se nipa ne ignorant omo jiu so bi na ye dia fine enti ne no water ne ye di o ka ka yina ne ya dia at this your level you should know all the calculations because we be clear enya dia bibia sie ba se wo ye wo se wonim dia so man so nche ba mu se wonim nipa kron police we no no kasa no mu se wonim nia wo kapa bo so wa repair onim so wonim nia wo ya oni ya Ghana ni di onya won fa nche wo nti one thing is say e wo say ye ya ba ne no 77 wa fo no di omu hunu ba ye mrante ne mabawa no okwa ya paper no na me ni adaje nya wuti 300 400 uni adaje na oboka di adaje na ope kono wo pa cho di Kwame na fa so mo waki wi mana wakin chiraw nen ka utirim next akwa no bisa question say da na me ba ha no ka chirem sa de nyesi ade ne de akosi na u jai so be yi wani say nyame ya no ye prepare de abata chima ni ntina amane ma ye so easy to work e ne de o ba to no e na u use e no kran chechire mu chechire mu abehu say ebi ni mo kran na sometimes omo new usage no o meti o kwa so be use wade na ene ma nyina betia ba we ya o kan say mi say na yi no ko ho e no mo ye ne ya I don't know, but because water manager the NNT and so you community water now. Yeah, no be. Another small. Yes, community. Now I believe Senka. So ACO so one minimum and croy. We meter readers. I saw another level and it's all jaibo so. I said company in hall. There be me our 7 days still no me into. Unless all the bill no bill no crap. What the bar. I stand to be corrected on only and I'm no sense not. By mistake, could grab it by M to that extent. So 2000. And you know, and I said there are a lot of anti contractual. Also, netco for you know, say VRA is not netco. A lot of people don't know. Yeah, you one and there be netco. Almost Northern Electricity. Company limited so what you say enti VR na kasa de omo akoso mo enti se wa hu sa ne ma nyina nsua ho ade na so ombe ya eyi le ye ba no so no medical ka se de ebinu mo ko sector bia ye mfa wo na wo nimdie wo na wo ayi obu okra na wo wa bi o MPP person only opportunity here promoted abai ba na suspend say MPP ni why are we thinking like that yes you nyina nim say adwumawura no beti e dey aye na imagine say adwuma maba microphone nya asimi you man you na me maintain you do beti e was play mafia you can't do that no go beti e adwuma na ma oyi wo man ya na no more party mu no obi wo ai say bia batabo ani kerika na o ya ade akura ade bo but the only outside o ya ade akura twi nanim
no catch some massa men go for me new menu and koye party sem ho but you want prove wo homa bi ho no be ye adwuma nti I believe say me na maka sector be bre ho no say medical kai emisi ama wo no ye ayi omumu ha omunni adwuma ne so ye do omko media me I don't believe in that I see more anti security no e say we ya ya change me say security na ye change o and one more ye do omo ba say hands of affairs omo be di animu ni nyina no na say yes so that omo nyina ye connected sympathizing parties how did we get here and then no ba be say the body say dia mo ye no dia mu na no obi ka say dia Ghana ye bibia na enga say me de ni man ko school enye school asem ye kire wa obi hu at least the ede ba bebu ni de obi hu mesrew at least the ede ba bebu ni de obi hu mesrew na wo ye was we jam wo me ade me say contractors be be wom e bi no mo contract e ko ni mu kura na neje onya mfa so onya commission nti ade bi wo kura na say e kura no so we ignore do we tebu na ni aguso ele de Ghana ni de wontu interest ni wie enti de e kan nyina na say ye penifo no enya ye PRC fo chechire mu hawa ye to ne yemam yes ye tu nso mu ni ade but me hu ne say na emunye duma me e factors a e glaring ase e da ho mo bi ehu ba adwuma o ma baje ko fo ba ye no na sa ade we ho tu ni bi o ye o kire mu say ye de fu o ni ba be drum pepe so bi a ho na se ko mo ye hedge o se bibi o mo so de no so ba ye se amama so ko esora ye betena se ni apekwan ne de enso so no ya adjust anase ye pia pe akwa animu ye teso a na ya te another one edu time bi ne ye hu se no ko amama so timi koso ba ye na se nya sa ye local source betini aboa ene so omso ba ye de foforo ba ye nti ya ne mi hu se ya adwini mu ade a se ye tena se ya na se ye taxes okay ya me catch say me I don't support the taxes you know sa COVID tax ne we live in dabi maninya ho because na at least se ye be kan nyina bom kra na ye 1% because the moment ye from no ka hu se ye be die free baby and na me did say ade bi e use no asase so bia na je so to and the truth is not about bi na ba na bibi o ade bi a wo ye mfaso paso no e so man no sunya so mfaso e de bo ho brade man na emu mi say ye twitwamene nti twamene na ne wo na sen ke ye ni yi free mu ba se ye free ko jo to de we is all contemplation for some tunsu any a light in ade esa is all contemplation ke be kraka ye hwe na ye nya yi for disaster e justice ye ni ade so mo dwene ho enima bri that table no so nti na me hu say kasa na ke so ye de ko school feeding and I dey call free school and I dey call free Ghana project kra one of the year dey be boa kra what ni nyina ka bon kra na 1% me dey adwuma na mfi say ade boa mate mame na say brother and I wote ne kan na sama ka wasem so wo dey na wo I was there live bi akoso yes no mo hwe wa report ama akra fo omo ye omo nya omo nya me omo nya omunya o later no munya o okay yeah engina de ehu jimi bre brother number na wo ye yese ni ei sa omo me omo me ye hu kra ei ni e za di su di enya yire ba o ei yo man ja baji bo be o bi abem and so ye ni birthday and then the birthday yes oh yeah Thursday Friday no report here they call them penifoko didi nkomo in fact na me do mu so my poised like on my near pressure dwumadie no tachiman as obe host to the camera near my course so committee members we need to twetwe nkomo on Friday me call market echo share prices of aduane is say Ghana it is believe say food inflation abahase yes aduane no kura wonya bi nto ye ene ya enti anase ne bo no so sa akosoro enti ye kokohwe ya mpa ye ko ye no kwasem na aduane bo akosoro in recent times banche kura no wo hwe de wi na esi ya no kura na wo akoto bi individual kura na wo de wo hwe de wo to ne yi na eyi ayi de ne ni wo kura me ka se bode de na bode de ho akwatwe pa because say na meta to bode pa bode apesi no me be say 3 months ni de me ko bi om say fa bode sem no to nchen omu nya so se ko bayire so kura me call ye na omu ye 100 pieces and over e be 106 108 and above and okra ne bi da between 40,000 to 7,500 depending on sizes and the buyer and the type
ya wodente ena om se ba ko bia be kan se nyame be chiro se nyame bibi so abeka ho eno ni pona no ben pa pona de o se na de me enka pona se se wa mo ne ade se wa mo ne dente mo ne ade na on ti depend on ba yire na yi no ena kire na ya siesie bi ba kwa na ya siesie na 200 cedis na 4 enso yi ba ko bia na be 50 cedis and on the to Accra class here 70 cedis 80 cedis there about and yeah then after some bunches so much say you know motorcane so na ya dey say and so between 4,000 and then maybe 6,500 and so depend on a case here and yeah na anti me report ni na ma mo chiro say the teachman course one no so on Saturday the president of the republic be PM just about 2:30 and we be program no dey na say ke sha 1 but want to me amma obaye bana okochiachia nana techimahene akamu PC say Adea confirm me otoso 9 okochia no e won private residence and nana ma hemfo so ba ho kama pa na adwuma one thing na me hu ye ne say obia se mo kan bia na nyansa wom no ahudi say nyansa ne mu da ho yes ne mu da ho pa one regional minister ye time no so okay regional minister me hu say ampa ohwe Ghana ye ka food basket Techiman is a food basket of Ghana na bibia bi wa especially the essential staples no aniema ehia no ubenya ye oniema bi okra region mu kra na ye special ha like the cashew and stuff like that into omoka say and they say aban no ana moto no beto so obeye a department agric service department dem fa dey can chef regime sound ochina okay debre no but sa program no so mutumi ye ni etim de ho jima ebeboa okay mate me da se pa anti brother na otin kan no am say 321414 ofra obetimi anya kwan na obekasa abe ton ho a kire o electoral area for no moto abade amount nti oba Sompa FM ha ye bejiwa wo 2 Samsung na offer number 0549321414 so a ye no bekasa na onya kwan abeton ho e de a kire electoral area no moto abade amount afi asem members na about one day amanfo gurem papa ukwada ye be share aka ho asem ye man nkoso ye be hwe ye de be compare kaneno assembly omo ko ne omo pick form so ma yes submission ade no men kasa omo nye drudie but say no e can say assembly kan Nkoranza South and Nkoranza North kura de men share dem hu bebre baba Nkoranza South nipa omo ko assembly no den ne ka kire I say o de compare binumu time bi atwemu a masa ese hwe ne de nansi fom yo ya hwe ya yasamire no ya hwe ya yo ukwara ebedi nkomo 21st clinic sciatica expert na stroke diabetes pressure uti ya afi wo sciatica na kasa no so a okọ a obehwe ono ne kutemu ade che bia Monday to Friday ko be bia branch wo bia o say wo 21st clinic o mbeju no ma show sciatica ne de we expert Ghana we ase be bia Nkoranza ha no Oben Children's Park oni Presby Bank ne de nim hwe 0540311311 ya de adoso na nso ni nyina mu no ya meti ase utie Sompa de ya be cho baby pa nso ya de nyina nya de kodu ha ye tu ase amakra say ye fibroid na say hepatitis B wani ena chese how bi aba hoba no gono be ma hunsuo wo fom ututu a wontume nkuma aboa St Mark Natural Health Clinic or Sebra na yemwa sa akwane so na fe ye bemma prekope obanso obunsa no ma enko ye hwati ni 0592928786 na ye beje so na fe yetumi aboa hwenye Desmond Store ye New Market ho na chese ye butu a ye bo adwuma baby a okono akotwere owasi no anase wasi no watwere resource na nkoye na person better resource na baby a okono akotwere na watwa no prekope na akoto adusua so various centers no odi wani ekire mu ewo Emmanuel Media Institute eho na okono akotwere na akope se na okwa a obetwere na watwa ne yekama pa na adusua no so no watima to so wasi we general science ewo ho sanso na general art home economics agric na visual art na technical ni nyina no wo ye bi wo maso ye ntiko na akoto adusua so se na be adusua no obetima twa na watwa no kama pa
o frem pen for no wagye nkyeremu aka no e wo 0247 221 0247 221 na wagye nkyeremu aka ni nyina amu great agro o say ekuafo nti e na wo ho nti ne we ekuani na ope we decide ni bia koi na onsa betima ka bi force up shift bonte omone car station dia nim hwe fe amu e wo 0549 mum 0549 113208 0549 113208 na tabia eba capsules enura tabia eba for the abamonten so edro no bo adwuma star bia bi ntimesra wa nonum bia na honani mu de enkoyie bia no enyini firi honam na nso nya wa ya de sa tabia takum ene onya boss na memma no ani agye ma ne manyina da ebise ebo adwuma dro no de abagye din abayi adwuma nkasa eba no nem ha no nyina de a apese be ma gina na so de a ene emsra wa tabia takunu pebi na so nonnom na bibia ntimi enko kan zenit ke heba mixture no so no mu a ema honam no sisi ne ho so nti yade bia bacteria bia ma udwada na ho keka nyina gono uba bi na keka wo ba ase ho ntwa ye ne nyina ewunya zenit ke heba mixture bi no ma ebeboa wankasa ye no de ya to apete Ghana montis ba bia Dust of Pharmacy to krom ba bia ubenya bi ope bi so tu na wodi agu pharmacy wa ton betimi afre 0243 686861 Research Center obo heba medical center omaso ye ena no pay me kanfo ede amose yade bi edi unya bia no say hepatitis B eno wachi diabetes ena fibroid no hye se nyina no okopi mu enso ewo obo heba medical research center eho na obetuma ko na yetima bo na yade no yetu ase kama pa na eho no no yesa yade na hye se bibidro krogen ene de say yade yesa yade na ekwa emma bi ma bi wona akona akosa ho yade akoya na wotwepepe nya yade na sra kenya no bi da bi obo ho de no ntesa anti obo se bla anope na no trans na fi no nhye no mo woduro kama pa bibidro kama pa betune tu yade na se a emra yade no ekoprekopa omoka ahodo pi odi woni akyiremu ewon Nkoranza adehyeman hyenense ye ne Osfan gas filling station ne boso adehyeman ho yes nti uduru ha na wa fresh ha number we no wagye nkyiremu na se wagye omachira kwan ne aka ne nyina na wona omodidi nkomo no bibia no atimi aye kama area amount ofro ewo 0244 735049 and 02030 17889 na wagye nkyiremu aka ne nyina obo odifo engineering service efro odifo say oy electrician a okuta energy commission for certificate no anase oy inspector ho nti we electrician okoye adwuma bia oba o the stamp on the team de ama ono ankasa no electrician said amaka no nti wasifie na pese wo ya nkwa de obe wo ya ne kama de ama afi multi tv DSTV pese wo install a obe ye installation de ama kama let's carry on any machine bi access bia no okwa obcc de ama o Nkoranza North busua kwaja wasanso ebie pap aye odisika pap eno so sikena ni fi ni nchen ho pe free 02455 3704094 02455 37094 odifo ye be chiawo soronko wasan gina asemema ana ope asemema ewo Nkoranza North busua ewo kwaja ho nti mokwa amonkotoma no no ya aseme member enfama mu na oye good pa so me ba pedos no abatan for now do ban ko school senior school kwa no wa twere anko ye de to so menu first word or second word or third word aba sika say ye de sebe enye nya enti no breakum star senior high school waso yo batan na oba bi nam sa ha ni mu atwa so kra manen ha ne ho ntena ho fa ne bra ho na ye nche na de no won twere no won twa no pe na won twa na disua so breakum star senior musa na mo da muntimi sore kwa na makọ adwuma so akwa mu nyuma no ni nyina no wonya esmon ko mesa ne bibubo a ebetimi aboa na bibia na etimi ka wasese fresh ne so no ni nyina no eye esmon ko mesa eno wachi no esmon pound mesa no wonya bia bobo chese yefunya de ene hawa na ese otimi sa ampa wonya bi na no ma ni nyina na ebetimi atu ase kama pa e de ama eno wachi ne se esmon pound mesa no so no e wo dwa so ma ka chese body pains ni nyina no wonya bia stroke enso na hawa general body pains no ni nyina no wonya esmon pound mesa ne bibubo a ebetimi atu ase kama pa na bibia kama hyenense we no eye esmon mamens fever malaria ene di wonya na se hepatitis B so eka ho bia ni nyina no wonya bi na no ma ebetimi abo na yade na tu ase hyenense ba kwa mebomu so a eje ntrana no enso ye ichira spiritual cream eno no ukodwom udidwa na dwa na obewie na sikasa na kwa bi si basa bia wonya ichira spiritual cream bi na ode srasra ho ukọ
ko dwomwa na de ato ayi na de kwa ni na no usika se ne bedina ye na bibia so e kama wase awade no enso na enko da bia awade ntoko ma wonya yi chire respect wa kri no bia eno so betima do ma awade no akoyi kama pan e de ama open do ma to a obe fresh of mama Esther e was 0246 775319 yichire gono no enso odwa so ba sompa ha wonsa be kan bi Nana one collection so say brabe ton tare ne bo fufu na no me ame ko ho tim say yes nipa guso e ton tare de odi ko yiye de odi ko fum de odi ko asore de odi ko office ni nyina bi ho run about no so ope obeduru na ko fitom gina ho ene no da traffic ya 0532663264053266326 3A Heba Center so no mode 3A Coca said ya Coco Master nti Coco na ma wo yamatimu abeye boso miensane onya wona nipa ba ot asasizo entwa ye kura ya de owutwa hwe ye no no timkeja nti Mr. Sisi ya de ode ndia ne ye dempa ye 3A Coca said na wose onya be na so no mo Dani Heba kwa abenya bi Mr. Heba nso benya bi Kolenak nso tonto ye no bi e wo ho 3A co capsules onu mu a ema urani stomach be unse oyemu behwia dobo ho no mu a obeja na ejeje de be ye de ne de ntisa nti wato bi nnu mu unti bi ase a frem 240546 107 Divine Winners Company ND Vita 05 ede bedwa so na yeka Divine Winners Company na utu sampa adwuma no mo bona ano den pa na hye ne se koko na wadua unya omunu pa ibi na de petepete so a ebe so ndo so ubenya sika bebre eno wachi no chene se aburo enso na wadua ni nyina no unya bia ebetima boa wo fruit ahodo pii a wadua na wo fia na wadua na garden mu unya Divine Winners Company for omunu pa Vita 05 na de petepete so a ebetima doma boa wo ama wo fudua na akọ kama pa eno wachi ewo so ubenya bi na bibia enso etima kama pa antwi wo so no ubenya bi wo ayere de eho na wo kwa ubenya bi na so bibia etima kama ede amount frempanyfo na ginchire mu aka no enyina na bibia anya kama 0243 852751 ana 0201737539 Recent Co Ghana Limited akofa akuafo munuru ni nyina ba Nomax Promise ana fe Glycel zo kwani na se wodo watermelon wodo eburu mangwa je Nomax no fado ase kama Promise no so akofa anoma aduane China rice ne kuntukete eno so boye ema ofu no timi ye kama wo Nkoranza ha okoba bia yeton agrochemicals obenya bi techman phone call dependable Captain Agro techman dwomwa ana fe kemat wo druman kese hwehwe won ekira kwan na eno na wo yusu akua no betima from ediama Nkoranza boda payment mu die suku won so ba ko pedi egi ni di etete da church me ye Kwabis Educational Campus Mr. wa wo Nkoranza New Magazine techima kwan so nti abatanfo nyina amofa moma no enko Fikraji edikosi senior high school senior high for no so no wo ba courses in bebre general business home economic science ni nyina ye hostel no so free kwa intimate admission so course so titire 1 and 2 and 3 transfer student so no ye gym pa ntimomra na mommeto amadusuan so na monkoma nim obetimi afre kwa bis ananse mpanifo da suku ya no 0248 876 028 ananse 0553 959997 Kwabi Senior High School Center of Knowledge. St. Benedict Senior High so say bra amangwase Nkoranza here no wo St. Benedict there uni won dada St. Benedict afi bia omutwa na omutwa ne yeso nti fa oba no bra na onje no admission 1 and 2 no free nti oba uni problem mbedidi anopa didi awie adidi anwumre nyina aka ho na hostel ho benya babia da kama nti se ne wo fra 0240209851 na modi nkomo Bojebo Ventures say wo account of Fidelity Bank, Ecobank, Access Bank, Car Bank, FVN Bank and GT Bank uni problem be isi can be fabi to we agent ukruma afi wo so apese ukubi account no kwa ye be ne kama ede ama Gmo no ZP and so we agent eno achi no online application College of Education okwa eno so ombe ne kama afi u tua school fees or tertiary institution bia obetima akoye no kama ho de ama woni NDC office no edi enim hwe adwura road so oben edwamabro sankese no 0248 089463 ana obebo 05 nkwa 8 now the one atwato na je say with them kra abusanfo ha ene de ade akye bia dwumade esi
I'm ya no watch na ehia pa the Betty be today eti manager ya me show I made the affair of ka ofi kese see the birthday bi akọ manager is for birthday pa Tonka. Yes, for birthday come on. Manager me tonka. Committee chairman so na kama so a ni na no so mama yakona na wan so a so ni se kwekwe intare bi akama ni na ete manager happy birthday manager Bojibo you are bia program be koso bi ko everyday sa no pa ya so na be no so bia why what ana ye ni man kenye bad ni man kenye bad de na wi ma kama na wi ma jo ti yura Bafo Steven Bojibo manager Sompa FM happy birthday onyankopon tunkwam omo ahode omo nyansa no fasika mo enka ho but my ntonka ade yansa ahode a bibia won bie twede mu nyeden o yesu di mo amen twede mu nyeden mo okay ye hu happy birthday nwum no okay what the later at the beba nti sa okay system so to mobile park no so anyway whatever special all right team mama na ya unity assistance so na abrata jemfu a brother wotenika systems ewo MCL na ehwe bibia ma ye medin de Kwame Boateng Adwumawura nyame admo chena yensan hia ye do bibia